وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الخيرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكرهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. ومحمد وآل محمد بن الصلوات. اللهم صل على محمد. لاکھ لاکھ شکر پاک پروردگار عالم مسکنین از توفیق و اتباع رسول الله پروردگار اسمه و پروردگار بحق محمد و آل محمد پروردگار مجلس روزبان رحمت یہ مجلس کرو مجلس رحمانی یہ مجلس کرو مجلس نورانی سانین گناہن کر عذران بیمارن بخش شفا مریضن کر مداوا حاجت مندن کر حاجات روا تندستن کر تندستی دور قرضدارن کر قرض صدری پروردگارا بحق محمد و آل محمد پروردگار اس کا زیارت محمد و آل محمد علیہ السلام نصیب جان شفاعت کر اس نصیب جان معرفت کر اس نصیب جان سیرت پر سمجھ نقطہ پر عمل کرنے دس توفیق پروردگارا قسم شی محمد و آل محمد علیہ السلام لیکن سب نیک دور من نیک شبن مس پنن نیک بندن عطا کرت پروردگار تمس کے جیسے بولے اس نصیب پروردگارا بحق محمد و آل محمد پروردگار ایمن اولاد من کر اولاد صالحتا ایمن اولاد من تھاو قصی سلامت کسون سمم تھاو قبول نظر سنظر تھاو قبول پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ وسلم اسکر با محمد و آل محمد مشہور اسکر با عزت ارانی سید الشہداء علیہ السلام مشہور ثانی عہد کرن سونی منظر تہنجس لکا بسمز عارفانا عاشقانا جہاد کرت کر شہادت نصیب پر محمد و آل محمد بن صلوات. اللهم صل على محمد. برای خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام برای بیاق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برای پروردگار اسکون لاکھ لاکھ شکر کہ اس توفیق دیتے بار اس مساسنوں بورتن یعنی منوری چہرہ نصیحت کرنے دیتے توفیق ویدس کارز باقی مومن گر مزنیرن انشاءاللہ یور واتن مختصر کر واقع مقایمت اس کا مزارز اور ان پر کرو کہ نقاط اس کا انشاءاللہ کوشش کرو بیان کرنے دے اور پروردگار عالم دی احسان دی نیک ونک نیک بوزنک اور نیک اس پر عمل کرنا توفیق. کھلا کی کائنات مالک دو جہاں رب العزت پاک پروردگار عالم چھ مخلوقاتو منظر حضرت انسانس خاص شرط دیوان تا خاص فضل و عنایت کا یہ اس وشان چھ پروردگار عالمن انتی مخلوق ایت کائنات اس مصبت کر چاہے تیم مخلوق یم اس کشو سے وشان چھ چاہے تیم مخلوق یم اس احساس کران چھ چاہے تیم مخلوقات یم نشت سے اتیوان چھ مثلا خوشبوش مخلوق سوشن اس اتیوان نشت ورد یعنی منیز ونان چیز یم مشکی سے اتیوان چھ
چاہے تم مخلوقات یم کنو سے وچھان کنو سے وچھان مخلوقات اس آواز کت مخلوق یہ کنو سے بوزان یم ونان حواسے خمسو ذریعے درک کران موجودات تمام موجوداتوں مز پروردگار عالم حضرت انسانس خاص شرف دیوان اور خاص عزت دیوان اس پروردگار عالم باقین چن دیوان ام عزت ذکر انسانس ام خاص شرف دیت ام ذکر پروردگار عالم قرآن کریم مز مختلف جائن کر مسلسل مختلف آیتن مز حضرت انسانس یمیک احساس دیوان کہ ژٕ کوتاہ عظیم چھُ ژےٚ کوتاہ فضل چھِ اور ژےٚ کۭژاہ اہمیت چھِ پروردگار عالمس نِش گاہے پروردگار عالم ییٚمہِ ساتہٕ انسان سٕنٛدِس خلقتس پٮ۪ٹھ کتھ کران چھِ فرمان ملائکن ونان انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ انسان سے یوت ونان پروردگار عالم کہ یہ ہسا چھُ کائناتس منٛز میون خلیفہ امس بونوانی خلیفہ خداوند کریم یتھ کائناتس منٛز معین کر توجہ سان بوزو توجہ سۭتۍ ترٲیِو کٔنۍ یہ خلیفہ بنون پروردگار عالمن یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ باقٕے مخلوقات پٲدٕ کٔرۍ زٔمیٖنس ووٚنُن نہٕ خلیفہ دُنیاہس ووٚنُن نہٕ خلیفہ آسمانن ووٚنُن نہٕ خلیفہ جنن ووٚنُن نہٕ خلیفہ اور یم عظیم ترین مخلوق حتی ملائک تمن تہ ووٚنُن نہٕ خلیفہ یم ملائک تہ پروردگار بنٲے یم پروردگار عالمن نوح پٮ۪ٹھ بنٲے تمن تہ دِژن نہٕ ییٖژاہ اہمیت کہ ونہِ ہے کہ مےٚ ہسا چھُ پنُن اکھ خلیفہ بناوُن ونہِ ہے مثلاً مےٚ ہسا چھُ ملکو منٛز بناوُن نہ ملک بنٲیِن لیکن یہ درجہ دیُت نہٕ کِہیٖنۍ یہِ تاج تھوٚونکھ نہٕ کلس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ خلافتُک تاج چوٗنکہِ خلافتُک تاج یہ چھِ سۄ تھٔز کُرسی اور سُہ بجر یُس بعدس پروردگار عالم ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بجر چھُ یعنی اَمہِ ہیوٚر چھُ پتہٕ بجر کٕہٕنۍ یتھ أسۍ ونان چھِ خلافت انشاءاللہ کرٕ بہٕ تھوڑا سا امیُک پتہٕ اشارات بس ییٚمہِ ساتہٕ اعلان کران انسان سٕنٛدِ خلقتُک أمِس انسانس دِوان سۄ اکھ عظمت تِم صفت أمِس دِوان تِم کمال أمِس دِوان اور سۄ کُرسی أمِس انسانس عطا کران یۄس پروردگار عالمن کٲنٛسہِ مخلوقس چھنہٕ دِژمٕژ کینٛہہ بس گۄڈنِچ کُرسی کۄس ووٚن مےٚ یۄس بالا تریٖن کُرسی بالا تریٖن عنوان خداوند کریم انسانس خٲطرٕ قرآن کریمس منٛز بیان کران چھِ اتھ عنوانس کیٛاہ ونان عنوانِ خلافت اتھ چھُ عنوانِ خلافت انی جاعل فی الارض خلیفہ مےٚ ہسا ونو یہِ خلیفہ بس گۄڈنِچ فضیلت گۄڈنیُک عنوان ابتداسٕے یُتھُے پروردگار خلق کران چھِ بلکہ وجوٗدس منٛز یِنہٕ برونٛٹھٕے دُنیاہس منٛز یِنہٕ برونٛٹھٕے حتیٰ عدمہٕ منٛز نیرنہٕ برونٛٹھٕے پروردگار عالم امہِ تاجُک اعلان کران امہِ کُرسی ہُنٛد اعلان کران مےٚ ہسا چھِ اکھ تھٔز کُرسی بناوُن تتھ منٛز چھُ بیہناوُن اکھ بوٚڑ بارٕ مخلوق تس مخلوقس اوس ناو حضرت انسان بیہنوُن تتھ اور امہِ پتہٕ ییٚلہِ بنووُن پٲدٕ کوٚرُن پٲدٕ کرنہٕ پتہٕ أتھۍ قرآنسٕے منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھان تِم کرامت سۄ فضیلت أمِس دِوان فرماوان پروردگار عالم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا لقد یعنی بے شک بتحقیق کرمنا اسہِ حظ دیُت اکرام اسہِ دیُت عزت کس بنی آدمس حضرت انسانس خداوند کریم ونان تمام مخلوقاتو منٛز چاہے تِم زمینی مخلوقات چھِ چاہے تِم آسمٲنی مخلوقات چھِ زمینی مخلوقات مثل یِم أسۍ وٕچھان چھِ دُنیا زمیٖن چھِ پانہٕ خۄد زمیٖن چھِ یِم پہاڑ چھِ یِم حیوانات چھِ نباتات چھِ جمادات یعنی یِم کنہِ مثل یِمن عضوٗ چھِ نباتات یِم کُلۍ کٔٹۍ یِم دُنیاہس منٛز پٲدٕ کٔرۍ حیوانات یِم اورٕ یورٕ پکن وٲلۍ مخلوقات خۄداین پٲدٕ کٔرۍ یِمن تمام مخلوقاتن منٛز صرف حضرت انسان سُہ یس متعلق پروردگار عالم فرماوان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم مےٚ ہسا دیُت أمِس اکرام عزت دیُتمس أمِس بنی آدمس أمِس دیُتُن اکرامُک تاج تھومس کلس پٮ۪ٹھ احترامُک تاج تھومس کلس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کیٛاہ کوٚرُن وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ فَضَّلْنَاهُ تَفْضِيلًا أمِس انسانس دِژ مےٚ سۄ فضیلتا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
یہ میں مخلوقات پود کر یمن مز واریاہن پہ لیکن اس باقی آیت کو نظر تراوان ات مانا گسان کہ میں سا دیت امس تمام مخلوقات کثیر جمیع مانا نیران یعنی تمام مخلوقات پہ جس میں انسانس فضیلت یہ فقط حضرت انسان پروردگار عالم قرآن مجھ انسان کا سوال بس انسان گۄڈنیٚتھ ونان پروردگار عالم میں بنو یہ خلیفہ بیٚیہِ کیٛاہ ونان پروردگار عالم میں سا دیت امس اکرام اکرام معنی کیا گو میں سا چھو تک کت کیا اکرام معنی کیا گو احترام احترام عزت میں دیت امس خاص عزت تمام مخلوقاتوں مز حضرت انسان باقی دیتو نہ کسی اور ایک پت فرماؤ وفضلناہم یا سب سے دیزن فضیلت علا کثیر ممن خلقناہ تفضیلا اور تمام مخلوقات پر یم تی مخلوقات بنے میں دنیا میں یمن تمام پر دیزن حضرت انسان فضیلت ام سز کرسی تھو مریا تھوز باقی مخلوقات یا بے بنا بیاک اک فضیلت وحملناہ یا وحملناہ یہ مسا کریم حمل یعنی کریم سوار کت پہ آبس پہ زمینس پہ زمین تے کرم امس انسانس حوالہ یہ بنو امس مسخر کہ یہ زمین چھ امس تابع یہ پوٹ یہ ات زمینس ہیکہ فائدہ تلت آب یس آب کورن امس کنٹرولس مز یہ ناو بناوان ات آبس مز آبس پہ سوار گسان اور آبس تہ فائدہ تلان امس انسانس دتم یوتہ طاقت یژہ استعداد یہ ہیکہ زمینس تہ سرسی سر کرت یہ ہیکہ خشکی تہ سرسی سر کرت یہ ہیکہ آبس تہ سرسی سر کرت اور امہ علاوہ ییٚلہِ أسۍ پتہٕ وٕچھان پروردگار عالم قرآن کریم اندر ییٚلہِ انسان سٕنٛز ذکر کران دپان اسہ وخلقنا اسہ کوٚر پٲدٕ سورُے لکم چانہِ خٲطرٕ یہ کیسا بنو ام انسان علاوہ یعنی زمین بنو گے انسان چانہِ خٲطرٕ آسمان بنو گے انسان چانہِ خٲطرٕ یہ تمام یہ مخلوقات یم کریم سٲری چانہِ خٲطرٕ آفتاب یس چمکان چانہِ خٲطرٕ مہتاب یس چمکان چانہِ خٲطرٕ یس یہ ابر کھسان روٗد پیوان چانہِ خٲطرٕ زمین مز یس سبزار نیران اے انسان چانہِ خٲطرٕ زمینس پٮ۪ٹھ یم حیوانات مختلف زندگی کران چانہِ خٲطرٕ یم کینٛہہ حیوان کینٛژن چھُکھ سوارِ کران اور کینٛژھو سۭتۍ چھُکھ پنُن شکم بران یہ سورُے یہ تمام یہ عالمُک نظام یس مےٚ بنو یتھ نظامس مز دقیق ترین عزیز و مخلوقات یم ساری پروردگار عالم ونان بنو یم کم سند خاطر حضرت انسان سند سورے بلکہ فرماوان امس انسان سے ذکر مطاعا لکم یہ کیسا میں بنو یہ بنو چانہ فائدہ تلنے خاطر مطاع یعنی اس سے ضرورت ہے یہ کیسا سے ضرورت ہوئی سکور میں پود آب سے ضرورت دیت میں برو ہوا سے ضرورت تھو میں برو زمین سے بسن خاطر ضرورت تھو میں آسمان سائے تھو میں آفتاب سے ضرورت گرمی خاطر آفتاب تھو میں تمام یم اندین گسی شور شرابہ آسن نت گس حق تنگ یت دنیا مز اندین تھو میں شور شراب جانورن شور تھو پرندن شور تھو چرندن شور تھو ہر کن قسم یم نعمات آسن تھم چانہ خاطر مہیا توجہ سان بوزو یہ ساری فضیلت یہ ساری کرامت پروردگار عالم دپان فقط مخصوص کس حضرت انسان علاوہ چنے بیٚیہِ کٲنٛسہِ لیکن کیا امس انسانس کی یٖژاہ چھِ امس یِوان اہمیت اگر سٲرٕے کائنات امس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ آمٕژ بناونہٕ انسانس منٛز کیاہ چھُ یوٗتاہ جوہرا کُس چیٖزا چھُ کہ پروردگار عالم چھ امس یٖژاہ اہمیت دِوان یتھ کائناتس امس مز کیا چھُ اگر انسان سٕنٛز خلقت تو باقین مخلوقاتن ہٕنٛز خلقت ہشی آسہِ اگر حیوان یم اس أنٛدۍ زندگی کران چھ اگر یہنز خصلت تو امس انسان سٕنٛز خصلت ہشی آسہِ تیٚلہِ گٔژھ نہٕ پروردگار عالم یمو مخلوقاتو منٛز امس انسانس اہمیت گٔژھ حظ دیُن اہمیت چھ تس یوان دنہٕ یس نہٕ کٕہٕنۍ کانٛہہ صفتے آسہِ یس نہٕ کٕہٕنۍ کینٛہہ آسہِ تٔمِس چھِ اہمیت یوان دنہٕ دپان تُہۍ چھِو حظ مےٚ سۭتۍ حض تس برابر صلوات کسا چھ اہمیت یوان دنہٕ یس نہٕ کٕہٕنۍ کالٹی آسہِ کانٛہہ صفتے آسہِ تُہۍ چھِ یوان اہمیت اہمیت کس یوان دنہٕ یس کانٛہہ کالٹی آسہِ یس کانٛہہ صفت آسہِ
چھنا کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ کٲم آسہِ تۄہہِ آسیو اَنُن کانٛہہ وۄستہٕ بَناونہِ مثلاً معموٗلی آسیو تۄہہِ بَناوُن یہِ اِمام وارٕ کر یہِ آسیو بَناوُن وارٕ کر اَتھ خٲطرٕ چھُ اَنُن تۄہہِ مثلاً دٔسِل تُہۍ کُس أنۍوُن یۄس نہٕ کِہیٖنۍ آسہِ تَگان سُے أنۍوُن نا ژےٚ کُس أنۍوُن یۄس تَگان آسہِ یۄس منٛز کانٛہہ ہُنر آسہِ ییٚلہِ أمِس ہُنر پَتہٕ ژھانڈان أمِس ژھانڈان ہُنر منٛز ہے فلٲنۍ گوٚژھ سُہ ہسا گوٚژھ آسُن کیازِ تٔمِس منٛز چھِ اکھ کالٹی آسان اکھ صفت آسان کیٛاہ سُہ چھُ امیُک یہِ ہُنر مند آسان یَس منٛز کانٛہہ چیٖز خاص آسہِ تٔتھۍ چھُ ژھانڈو آسان یَس منٛز کٕہٕنۍ چیٖز آسہِ منٛز کِہیٖنۍ تٔمِس چھِ ژھانڈو آسان تَتھ چھِ ژھانڈان نا ژھانڈان چھِ تس یَس منٛز کانٛہہ کالٹی آسہِ صلٲحیت آسہِ کمال آسہِ اگر پروردگار عالم یتھ کائناتس اندر حضرت انسانس یوٗژاہ اہمیت دِوان امیُک مطلب گوٚو کیٛاہتامتھ چیٖز چھِ انسانس منٛز یُس باقین مخلوقاتن منٛز چھُنہٕ گژھِ کیٛاہ آسُن توے خۄدا صٲب دپان أمِس انسانس أمۍ ہسا چھُ سورُے کائنات بناوُن أمۍ سٕنٛدی خٲطرٕ ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٖژاہ بٔڑ کائنات کۄس کائنات تۄہہِ چھو پتہ یتھ دُنیاہس منٛز أسۍ زندگی کرٕنۍ کوٗتاہ بوٚڑ چھُ یتھ منٛز دُنیا کوٗتاہ بوٚڑ چھُ دُنیاہٕچ حقیٖقت اگر تُہۍ بوزٕنۍ آسیو کہِ دُنیا یتھ منٛز ونکیٚنس أسۍ زندگی کران چھِ یہِ چھِ زمیٖن چھِ أکِس سسٹمس تحت أنٛدۍ أنٛدۍ نژان یتھ أسۍ ونان چھِ نظامِ شمسی یا سولر سسٹم یِمن پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ یِم چھِ اصل پٲٹھۍ زانان اتھ منٛز چھِ پتہٕ 9 سادٕ پٲٹھۍ ونس کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ 9 زمیٖنہٕ 9 سیارٕ یِم چھِ نژان کتھ منٛز باغس چھِ آفتاب 9 زمیٖن چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ نژان اتھ منٛز چھِ اکھ بالا مان ژٕ 9 بال چھِ نژان آفتابس أنٛدۍ أنٛدۍ یِمن 9 منٛز چھِ اکھ بال سٲنۍ یہِ زمیٖن اور یۄس یہِ سٲنۍ زمیٖن چھِ یِمو پتہٕ 9 امہِ پتہٕ چھِنہ باقٕے 8 بچان 8 منٛز چھِ کینٛہہ تِمن منٛز 5-6 چھِ تِم یِم زمیٖن اگر أسۍ 4-5 زمیٖن پانہٕ ؤنۍ رلاوو ادٕ بنہِ تِمن منٛز اکھ سیار یُس تِمن منٛز چھِ یعنی یُس زمیٖن یُس امہِ پٔتِم سیار چھُ سُہ چھُ یتھ 2 برابر 3 برابر یُس تمہِ پتُک سیار چھُ سُہ چھُ ہُتھ سیارس 2 برابر 3 برابر کوتاہ بوٚڑ آسہِ لاسٹُک وۄنۍ تتہِ کیٛاہ سٲنۍ زمیٖن چھِ نِچ اکھ بالا بنہِ تِمن مُقابل یِم چھِ 9 کتھ أکِس نظامِ شمسیس اندر یعنی تِمن منٛز باغ چھِ آفتاب أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ 9 لیکن دُنیا چھُنہٕ یُتُے یہِ چھُنہٕ آفتاب منٛز باغ چھِ یِم چھِ 9 زمیٖن اتھ منٛز چھِ اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ بالا سٲنۍ زمیٖن نِچ بال تِمن مُقابل چھِ لۄکٕٹ بال تیٖژاہ چھِ تِم بٔڑۍ یِمن 9 نظامِ شمسی چھِ ساینس چھِ ونان دپان یِتھی ہی نظامِ شمسی یتھ منٛز باغس آفتاب أنٛدۍ أنٛدۍ چھِس نژان واریاہ بالہٕ یِتھی ہی چھِ لچھن منٛز ییٚتہِ دُنیاہس اندر یِتھی ہی چھِ لچھن منٛز ییٚتہِ دُنیاہس اندر یعنی یہِ چھِ اکھ نظامِ شمسی یتھ منٛز أسۍ چھِ اور سُہ تہِ چھِ تتھ نظامِ 9 منٛز چھِ اکھ لۄکٕٹ بالا اتھ منٛز چھِ أسۍ زندگی کران أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یتھ دُنیا زمیٖنس تہِ ٲخرس تہِ منٛز وٲتِتھ ہٮ۪کان چھِ نہ لۄکٕٹ بال امہِ پتہٕ چھِ 9 بیٚیہِ ییٚتہِ سٲنسٕے نظامِ شمسِس اندر اور امہِ پتہٕ دپان محققیٖن یِتھی ہی چھِ ییٚتہِ دُنیاہس منٛز لچھن منٛز یِتھی چھِ ییٚتہِ دُنیاہس منٛز لچھن منٛز امہِ پتہٕ چھِ بیٚیہِ آفتاب تتھ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ نژان بیٚیہِ بالا سُہ کتھ جایہِ چھُ کۭژاہ ؤسیع چھُ اور حتیٰ دپان ہر سیکنڈ پتہٕ چھُ یہِ عالم مسلسل بڑان یہِ چھُنہٕ ژھۄٹان یہِ چھُ مسلسل بڑان تِم نظامِ شمسی چھِ بڑان امیُک مطلب گوٚو یہِ سمجھُن ذہنس منٛز یُنٕے چھُ محال یتھ دُنیاہس منٛز زندگی یہِ چھُ یوٗتاہ بوٚڑ کہ یہ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان سمجھِتھ کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان درک کٔرِتھ کِہیٖنۍ امہِ پتہٕ پروردگار عالم دپان یِہوے عالم سورُے بنوو کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ژےٚ أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ سورُے عالم دپان یہِ سورُے سسٹم یُس چلان چھُ کائناتس اندر یہِ بنوو مےٚ فقط أکِس حضرت انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ أتی سونٛچو ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ یوٗتاہ عظیٖم عالم آو بناونہٕ یُس مےٚ ووٚن تۄہہِ وجہ کوٗتاہ چھُ یہِ کوٗتاہ بوٚڑ چھُ یہِ عالم یہِ عقلہِ منٛز یی نہٕ کِہیٖنۍ یوٗتاہ بوٚڑ عالم ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ بناونہٕ آسہِ آمُت سُہ کوٗتاہ عظیٖم گژھِ آسُن تٔمِس کۭژاہ اہمیت گژھِ آسٕنۍ تٔمِس منٛز کیٛاہ جوہرا چھِ یوٗتاہ کُس لالا چھِ أمِس اِنسانس منٛز یوٗتاہ کُس قۭمتی چیٖزا چھِ کہِ یہِ سورُے نظامِ شمسی سٲری تمام نظامِ شمسی یِم چھِ پروردگارِ عالم دپان مےٚ بنٲے أمِس عزت انسانس منٛز کیٛاہ چیٖزا چھِ أمِس انسانس منٛز اَتہِ چھِ اہمیت اَسہِ چھِنہٕ ماحولن تران فِکرِ پنُن قۭمت
اچھ باسان سون قیمت کیا سا بوتس صبح تھود اوش ترایم یل اور پتہ ووتس اگر نماز رکس اگر آئی فرصت پرنس پرم تم تم پتہ دراس کیا کرنے خاطر کار کرنے خاطر دراس کم پوش ووت بت کھوم صبح ووت چائے چم پوش ووت بت کھوم پتہ کورم بیٚیہِ دگری چائے چم پتہ بیٚیہِ شامس کھوم بت شونگس بیٚیہِ ووتھس بیٚیہِ صبحس بیٚیہِ کوٚرم یہے روٹیٖنن کٲم یہے کٲم مےٚ چھُ باسان میٲنۍ ذمہ دٲری چھِ فقط یِژٕے بس صبح وتھُن بس صبح وتھُن کٲم کرُن کھیوٚن چیوٚن شونگُن کٲم کرٕنۍ کھیوٚن چیوٚن شونگُن صبح یہے روٹیٖنی زندگی اگر یہے انسان چھُ اگر یِژٕے استعداد حضرت انسانس چھِ تیٚلہِ شوٗبہِ نہٕ یہِ یتھ دُنیاہس منٛز اشرف المخلوقات ہے شوٗبہِ حظ ہرگز شوٗبہِ اگر یُتُے اہمیت چھِ تیٚلہِ کیازِ یہِ سورُے دُنیا أمِس پٮ۪ٹھ قۄربان گژھان اَسہِ دپان قرآن دپان سخر لکم مانے گوٚو مےٚ چھِ ژےٚ تھٲیمٕتۍ ماتحت یہِ کینٛژھا زٔمیٖنس منٛز چھِ یہِ کینٛژھا آسمانن منٛز یہِ چھُ سورُے تھوٚومُت ژےٚ ماتحت کس حضرت انسانس نتہٕ چھےٚ سوال گُر دِ اَسہِ لاکن بٲسس منٛز تھاوُن چھےٚ سوال گُرِس چھُ اَسہِ ہارس پاور یتھ ونان چھا سُہ کیازِ لۄتی روزان اور أسۍ چھِس گژھان لاکمہ ترٲوٕس نٲلۍ کھسان چھِ سوارِ پتہٕ چھُس کمچہِ ٹاسہٕ تراوان أمِس چھِنہ تراوان سُہ چھُ بِچور پکان اگر تٔمِس آسہِ نہٕ آمُت وننہٕ اگر تٔمِس یہِ آسہِ نہٕ آمُت وننہٕ کہِ ژےٚ چھے انسانس خدمت کرٕنۍ ہرگز دِیی نہٕ کمرس پٮ۪ٹھ گژھنہٕ ہرگز أکِس سیکنڈس منٛز مارِ انسانس اگر یتھ تمام عالمس اندر یم أسۍ مخلوقات وٕچھان یمن ژٕ فٲیدٕ تُلان چھُکھ یمو مٔنٛزۍ ژٕ پکان چھُکھ یم چھِ پانہٕ طاقتور تریٖن ییٚتہِ آب چھُ باسان اَسہِ کمزور چھُنہ کمزور ییٚلہِ 2014 منٛز ظٲہِر گوٚو کیٛاہ حظ کوٚرُن سورُے باسیو نہٕ اَسہِ کمزور لیکن ییٚلہِ نٮ۪بر درٛاو امیُک طاقت درٛاو کیٛاہ کران چھِ یہ خطر یہ طاقت اتھ واریاہ یہ کیازِ وۄنۍ نرم ٲسِتھ یہ کیازِ نرم ٲسِتھ بہٕ چھُس گژھان دٔریاوس منٛز چھُس ناوا چلاوان سُہ چھُ تمہِ پیٹھ وۄنۍ پکان یہ چھُ میانہِ خٲطرٕ خدمتا کران سورُے دریا سورُے آب کیازِ کران تِکیازِ أمِس چھُ حُکمہِ خۄدا سخر لکم أمِس چھِ کرٕنۍ خدمت کس حضرت انسانس أمِس چھِ حضرت انسانس خدمت امہِ أنٛدرس چھِ انسانس کُس تُمت لال انسانس چھِ أنٛدرٕ کُس تُمت جوہر تتھ جوہرس چھُ یوٗتاہ قۭمت عزیٖزو تمہِ خٲطرٕ چھِ أمِس انسانس سٲرٕے کاینات خدمت کران اگر سُہ لال روو اگر سُہ لال انسانس منٛز مۄکلیو تمہِ ساتہٕ چھنہٕ انسانس تہٕ یِمن مخلوقاتن کانٛہہ عزیٖزو پانہٕ ؤنۍ فرق آسان سُہ لال اگر روو انسانس سُہ لال کیاہ چھُ اندر ییٚمہِ خٲطرٕ زٔمیٖن أمِس خدمت کران ییٚمہِ خٲطرٕ آسمان أمِس خدمت کران اور یہ تھٲیِو یاد اگر سُہ لال انسانس اندر آسہِ تمہِ ساتہٕ چھِ یِم تمام مخلوقات ییٚلہِ أمِس انسانس خدمت کران تِم چھِ تمہِ ساتہٕ خوشی مناوان سُہ کۄکُر پوٗت چھُ خوشی مناوان ییٚلہِ تٔمِس سُہ انسان رٹہِ خش کرنہٕ خٲطرٕ یُس کُس آسہِ خلیٖفہٕ آسہِ کرامت آسہِ مےٚ گٔے پٲٹھۍ وَنہِ برکت کرنا یُس انسانہِ کریم آسہِ انسانہِ کریم یعنی ییٚمِس سُہ عزت پروردگارن دیُتمُت اوس تٔمۍ کٔر تتھ عزتس رٲچھ تتھ لالس کٔرٕن رٲچھ سۄ ذمہٕ دٲری دِژٕن انجام یۄس ذمہٕ دٲری پروردگارِ عالمن تٔمِس تھٲومٕژ ٲس سۄ دِژٕن انجام ییٚلہِ سۄ أمِس کۄکُر پوٗتی چھِنہ رٹان کھۄرن تل کۄکُر پوٗت چھُ شٲدی مناوان خوشی مناوان کیازِ یہِ چھُ دپان خۄدایا شُکر بہٕ گوٚوُس تتھ جایہِ قۄربان ییٚمہِ خٲطرٕ بہٕ بنومُت اوسُس ییٚمہِ خٲطرٕ بنومُت اوسُس بہٕ اوسُس بنومُت ژےٚ انسانہِ کریم سٕنٛدِ خٲطرٕ بہٕ اوسُس یتھ کایناتس منٛز بنومُت مےٚ چھِ انسانس خدمت کرٕنۍ لہذا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ انان چھِ أسۍ یہِ چھِ امہِ ساتہٕ خوشی مناوان تِکیازِ یہِ چھِ اصلہِ وتہِ منٛز خرٕچ سٲری چھِس بوزان یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ انسان یِم باقٕے تہِ چیٖز مثلاً کُلِس برونٛہہ کنہِ گژھان ییٚلہِ أسۍ مٮ۪وٕ والان چھِ امہِ کُلہِ پٮ۪ٹھ یہِ کُل چھُ فخر آسان کران کر ییٚلہِ انسانِ کریم آسہِ امہِ پٮ۪ٹھ یہِ مٮ۪وٕ والان انسانِ کریم سُہ چھُ فخر کران سُہ شُکر کران پروردگارس کُن خۄدایا بہٕ گٔژھ اصل جایہِ استعمال تتھ جایہِ ییٚمہِ خٲطرٕ بہٕ بنومُت اوسُس پروردگار لیکن اگر یہِ کرامت انسانس راتہِ اگر یہِ کرامت انسانس راتہِ سُہ عزت یُس پروردگارن أمِس دیُتمُت اوس
سو کرامت جلو کیا بس یہ اخ جملہ ون عزت سمجھاؤن خاطر کہ یہ کس لال اندر اگر سو راوی اور انسان قیمت مکلان اور اگر سو آسے تیلے انسان دنیا مز قیمت نہ فرق ان گرین گپنن اور امس پتہ روزان ہر اگر سو لال سو لال کیا انسانس مز کس چیز اس پروردگار عالم امس تیسا اہمیت دان شاید زش امی موجود امی موجود عزت امس زچ امی موجود یہ اشرف المخلوقات امس زچ ہاں سچ سچ میں سچ زچس تمی موجود اچھو سچ فضیلت اگر اچھو سچ فضیلت آسہ اچھ آسان معیار فضیلت تیل یم حیوان انسانس کھت افضل کیازِ حیوانن چھ خدا صٲبن دِژمٕژ تِم أچھ یم انہِ گٹہِ منٛز تہِ چھِ وٕچھان چھِنہٕ وٕچھان یم حیوان چھِ یم اگر روت کیُتھ پکان یمن چھِ اتھِ أچھ آسان چمکان تمن أچھ روت لیکن اگر اسہِ وٕنی لایٹ گژھِ بنٛد اسہِ یی حظ اتہِ کینٛہہ پتہٕ اگر أچھ آسُن معیار فضیلت آسہِ تیٚلہِ چھِ کم فضیلت وٲلۍ ہے سا کتھ کٔرِو جواب بڑھ محمد پٔرِو صلوات مےٚ چھِ فضیلت وٲلی وۄنۍ ہے نسا مےٚ چھِ کان بہٕ چھُسے آواز بوزان مےٚ چھِ زٕ کان تَوَے چھم فضیلت تَوَے چھُس اِنسان نہ اگر کَنٕے معیار آسہِ کَنٕے معیار آسہِ کھٔسِتھ چھِ بٔڑۍ کان اور یِمن حیوانن چھِ تِم کان یِم چھِ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ آواز بوزان تہِ حتیٰ یِمن حیوانن متعلق چھِ یہِ تہِ آمُت اَسہِ رِوایتن منٛز کہ دپان یِم چھِ برزخٕچ کریکھ تہِ بوزان کم حیوان أسۍ چھِ ہٮ۪کان برزخٕچ کریکھ بوٗزِتھ نہ ییٚمہِ ساتہٕ مثلاً کُنہِ ساتہٕ چھِنہ آسان گرس منٛز چھِ ہنٛگمہٕ گٔے کۄکر تُلان شور سُہ شور کۄکرن وۄتھان نہ آسان برورٕے نہ آسان کانٛہہ مُشکِلٕے کٕہٕنۍ ہنٛگمہٕ وۄتھان شور یا تیٖر آسان چھِ مثلاً گاسہٕ کینٛہہ ہنٛگمہٕ تُلان تِم سٲری گردن تھوٚد آسان دٔچھُن کھووُر وٕچھان اَسہِ چھُ آمُت بعضن رٮ۪وایتن منٛز دپان امہِ ساتہٕ چھِ برزخس منٛز کُس تِم گۄناہ کار دِوان کریکھ تٔمِس چھِ تتہِ عذاب گژھان ییٚلہِ سُہ کریکھ گژھان چھِ یِم حیوان چھِ بوزان انسانو تہٕ جِنو ورٲے چھِ سٲری مخلوقات سُہ آواز بوزان یِم چھِ بوزان سُہ آواز تَوَے چھِ مامران یِم چھِ دٔچھُن کھووُر بس اگر کنن ہٕنٛز فضیلت اے مےٚ ہسا چھِ کن بہٕ چھُسے تَوَے انسان اگر کنٕے چھِ معیارِ فضیلت تیٚلہِ چھِ کم افضل تیٚلہِ چھِ یِمے حیوانٕے آسان اے نسا مےٚ چھے زیو دِژمٕژ خۄدا صٲبن بہٕ چھُس کتھٕ کران تَوَے چھُس بہٕ اِنسان یِمن حیوانن چھنہٕ تگان کتھ کرنہِ یِمن چھنہٕ کتھ تگان کرنہِ کِہیٖنۍ تَوَے چھُس بہٕ مےٚ چھِ تگان کتھ کرٕنۍ یِہوے ہسا چھِ فضیلت اگر کتھ کرنہِ فضیلت آسہِ ہے تیٚلہِ کرِ نہٕ طوطہٕ کتھٕ یِم ٲسۍ چیٖنی کتھ کران تِم کیٛاہ ونان آسان چیٖنی چھِنہ کتھ کران اَسہِ چھا سمجھ یِوان اَسہِ کیٛاہ بوزان سُہ چِرِ چِرِ یوت چھُنہ تتہِ چھِ آسان چِرِ چِرِ یوت لیکن آز زبان چھا کہِ نہ چھِنہ تِمن زبان یِم حیوان چھِنہ یِم جانور کران چِرِ چِرِ اَسہِ کیٛاہ باسان چِرِ چِرِ لیکن سۄ چھنہٕ چِرِ چِرِ سۄ کیٛاہ چھِ سۄ چھِ زبان اگر أسۍ چھِنہٕ سۄ زبان سمجھان مگر یِم بولتے ہیں یِم چھِ سُہ بولان اگر حیوان بولان آسہن حضرت سلیمان ییٚلہِ پکان اوس سُہ اوس نہ لشکر ہٮ۪تھ پکان اتہِ رین ہُنٛد بادشاہ تٔمۍ کوٚر رین حُکُم دٔستی ٲسِو کتھ منٛز اتھ ٲلِس منٛز ٲسِو یور چھُ پکان سلیمان سٕنٛز لشکر یِم کرنو لت مونجا ییٚلہِ حضرت سلیمانن اتھس منٛز تُل دوٚپمس کیٛاہ چھُ اوس یِمن دپان یور چھُ بادشاہی پکان دٔستی ٲسِو اندر اگر تِم کتھ آسان نہٕ کران کِہیٖنۍ سلیمان بوزِ حظ کینٛہہ تٔمۍ کیٛاہ بوز ییٚلہِ تِمو کتھٕ سٲری چھِ بوزان اسلیے کتھ کرنہِ چھنہٕ معیار یِم تہِ چھِ بولان لیکن بول چھِ الگ الگ لفظ چھِ الگ الگ یِم چھِ اکھ الفاظ اکھ لفظ ونان أسۍ چھِنہٕ یِہُنٛد سمجھان کینٛہہ نہ سمجھُن معنے گوٚو نہٕ یِم چھِنہٕ بولان بس کتھ کرنہٕ سۭتۍ تہِ چھِنہٕ انسان نہ بوزنہٕ سۭتۍ نہ سا چھِ کانہٕ زٕ نہ أچھو سۭتۍ نہ زیٚیہِ سۭتۍ أسۍ چھِ معموٗلٲنی دپان ہے بہٕ ہسا چھُس انسان تِکیٛازِ أسۍ چھِ پکان دۄن زنگن پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ دۄن زنگن پٮ۪ٹھ تَوَے چھِ فضیلت اَسہِ کایناتس منٛز اگر دۄن زنگن سۭتۍ فضیلت چھِ آسان تیٚلہِ چھِ اَسہِ فضیلتس منٛز شریٖک کۄکُر تہِ کۄکُر کٔژن زنگن پٮ۪ٹھ چھُ پکان سُہ چھُ دۄنٕے پکان سُہ چھُ پکان دۄنٕے اگر تی چھِ معیار تیٚلہِ چھُ سُہ تہِ اَسہِ سۭتۍ بس عزیٖزو بد نظریہِ
یہ شکل اس بدنی امس معیار فضیلت چنی کہین یہ بدن موجود بنو پروردگار عالمن زمین سانہ خطر آسمان سانہ خطر یہ بدنس تیزا سو اہمیت تیل کیا معیار فضیلت اس انسانس با فضیلت بناوان اس انسانس کریم بناوان سو معیار فضیلت انسانس اندر کہ انسان پروردگار عالمن اخ جوہرہ اندر ترومت یت اس روح تہ ونان یا یت اس دل ونان قلب تہ تت ونان اور روح تہ ونان فطرت تہ ونان تت قلبس کیا اہمیت تت قلبس اہمیت یہ کہ تت صلاحیت سہ مثلی پٹ خاندر بنائت سوچویر بنانا تک کیا ونان خمیر خمیر بنائت یم سات خمیر آماد آسہ تت یہ انسان یھ بناون تہ ہیکس بنت ژچور بناون ژچور بنان یہ دل ژچور آسس بنان ژچور ژوٹ آسس بنان عید ژوٹ سہ عید ژوٹ بنس تمس آسہ لواس بناون لواس بنس تت صلاحیت آسان پرت کانٛہہ چیز بننچ اتھے پٲٹھۍ پروردگار عالمن انسانس اندر اخ لالا تھومت یت لالس صلاحیت ہر کانٛہہ چیز بننچ تت صلاحیت ملائکو کھت افضل بننچ اور تت صلاحیت خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ حیوانو کھت بدتر بننچ تت دشوے مارا استعداد انسانس اندر موجود تھومس کہ ژے منٛز چھُ سُہ جوہرہ اگر یسک ملائکو کھت افضل اور اگر نہ یسک یہ لال ژھٕنان ضایع کٔرِتھ تمہِ ساتہٕ کیٛاہ گژھِ تمہِ ساتہٕ بنہِ یہِ حیوانو کھۄتہٕ بدتر بلکہ کنہِ کھۄتہٕ بدتر اتھ چھِ أسۍ ونان صعود و نزول صعود ہیٚکُن کھسکھ تیوٗتاہ بُلند گژھکھ کہ ملائک کرن فخر ژےٚ سۭتۍ ملاقات کرنس ژےٚ سمکھنس لیکن اگر بۄن وسکھ تیوٗتاہ گژھکھ بۄن کہ کٔنۍ دٔپی مےٚ سۭتۍ سجاے نا کٔنۍ کرس انکار مےٚ سۭتۍ سجاے سۄ صلٲحیت چھِ فقط حضرت انسانس اگر یہ صلٲحیت چھِ پروردگارا اسہِ ون تس دُنیاہس منٛز کیازِ أنِتھ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ شۄنگنہٕ خٲطرٕ مکان بناونہٕ خٲطرٕ کار کرنہٕ خٲطرٕ یہ دنیاہس منٛز کیازِ آیہِ أسۍ مکان بناون انسانس چھا ییٖژاہ فضیلت ہے انسانا ژےٚ دیُتمے زمیٖن آسمان سورُے بنووُم چانہِ خٲطرٕ ملٲیِک سٲری چانہِ خٲطرٕ لیکن ژےٚ چھے کٲم کرٕنۍ ژےٚ چھے مکان بناوٕنۍ امی خٲطرٕ چھِ تٔمِس آسہِ پتہٕ کٲم فقط کیٛاہ مکان بناوُن بس امی خٲطرٕ زمیٖن کرٮ۪س خدمت امی خٲطرٕ چھا یِم کٹھ کۄکر مران کہ أمِس چھُ بناوُن کیٛاہ مکان انسان ژےٚ کیٛاہ کرُن یتھ دُنیاہس منٛز ہے مےٚ ہسا چھِ آرامن نِندرا کرٕنۍ نِندٕر کرنہٕ خٲطرٕ اکھ یور مےٚ ہسا چھِ کار کرُن کارٕ خٲطرٕ اکھ یور نا نۄشہِ ہدف کھیوٚن چیوٚن تِکیٛازِ کھٮ۪وان چٮ۪وان تہِ سٲری حیوان تہِ کھٮ۪وان حتیٰ یِم نبات کُلۍ کٔٹۍ تہِ چھِ کھٮ۪وان کھٮ۪نُک طریٖقہٕ چھُ بالکل الگ مکان بناون یہ امی خٲطرٕ اوسا یور آمُت نا مکان بناون اوس نہٕ فضیلت نہ چھُ کامٕے سُہ مکان بناون سٲری حیوان توے سان بوٗزِو اصل بہٕ چھُس یژھان 2-4 نۄقطہٕ کرٕنۍ ٲخرس منٛز عرض تاکہ اسہِ ترِ فکرِ پننس پانس چھُس یژھان ونُن کہ مقصدِ زندگی کیٛاہ چھِ پتہٕ کرو محاسبہٕ پتہٕ کرو حساب آیا أسۍ چھا تتھ مقصدس منٛز کانٛہہ کٲما کران کِنہٕ نہ تٔمۍ کٔر چھِ اسہِ تمِچ کۭژاہ فکر چھِ اسہِ یُس اصلی مقصد زندگی کھیوٚن کار کیٛاہ چھِ کار خٲطرٕ ٲسۍ أسۍ یور آمٕتۍ کر زمیٖندٲری کرو باقٕے چھِ امہِ خٲطرٕ ٲسۍ آمٕتۍ أسۍ یور نہ ٲسۍ آمٕتۍ کار خٲطرٕ نہ ٲسۍ آمٕتۍ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ نہ چھِ آمٕتۍ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ نہ چھِ آمٕتۍ شۄنگنہٕ خٲطرٕ نہ چھِ آمٕتۍ مکان بناونہٕ یِم کیٛاہ چھِ یِم چھِ سٲری کرٕنۍ یِم چھِ فقط اسہِ مجبوری کیا اچھی یتت بدل اخ کٲم اخ کرٕنۍ سۄ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ ضروٗری مےٚ گژھِ مکان آسُن مےٚ گژھِ لباس آسُن مےٚ گژھِ غذا آسُن توے چھُس بہٕ یِم کامہِ کران مےٚ ؤنۍ تُہۍ سرینگر آسہِ گژھُن
تُہۍ چھِو کھسان گاڑِ چھُنہٕ حظ تۄہہِ چھا ییٚلہِ گرِ نیران چھُو تۄہہِ چھا گاڑِ کھسُن مقصد آسان سوٲریا کرٕنۍ تُہۍ باسان کرے سوٲرۍ گاڑِ اَمے خٲطرٕ چھا نیران جواب دِیو جا ؤنِو ہاں مےٚ چھُ پتہ تُہۍ چھِو تھٔکمٕتۍ حظ زٔمیٖندٲری سۭتۍ مگر یوٗتاہ نہٕ بڑِ پہمتھ پٔرِو صلوات بہٕ درٛاس گرِ مےٚ کوٚت اوس یُن چھُس نہ یور بہٕ درٛاس اَمہِ موٗجوٗب کہِ بہٕ کرٕ گاڑِ سوارِ آس اَمے موٗجوٗب درٛاس گاڑِ سوٲرۍ اوسا مقصد تیٚلہِ کیٛازِ کھوٚتُس بہٕ گاڑِ اگر گاڑِ سوٲرۍ آسہِ مقصد تٔمِس کیٛاہ وَنو تٔمِس کیٛاہ ؤنِو تُہۍ تٔمِس ؤنِو سُہ چھُ اَصٕل کہِ تٔمِس چھُ دٮ۪ماغن کیٛاہتامَتھ گڑبڑ گوٚمُت یُس گاڑِ دَپے باسان ژٕ کیٛاہ اوسُکھ یَپٲرۍ کران بہٕ اوسَے کران گاڑِ سوٲرۍ تُہۍ ٲسِو نہٕ حظ تٔمِس گاڑِ سوارِ ما چھُ مقصد لیکن بہٕ کیٛازِ کھوٚتُس گاڑِ گاڑِ کھسُن ٲسٕم مجبوٗری کیٛازِ مےٚ اوس اصلی مقصدس واتُن مقصد مےٚ اوس مام واتُن مےٚ اوس یور واتُن یہِ چھُ مےٚ مقصد لیکن یور واتہٕ ہا نہٕ بہٕ اَمہِ گاڑِ ورٲے گاڑِ کھسُن چھُ مجبوٗری نہ مقصد مقصد کوٚت اوس مےٚ یور اصلی یور یُن یِتھٕے پٲٹھۍ بتہٕ کھیوٚن چھُ مجبوٗری نہ مقصد مکان بناوُن چھُ مجبوٗری نہ مقصد کار کرُن چھُ مجبوٗری نہ مقصد پلو لاگٕنۍ چھِ مجبوٗری نہ مقصد یِم چھِ مجبوٗری چوٗنکہِ مےٚ چھِ آسان مقصد بدل یِم چھِ سارے مجبوٗری ییٚتہِ چھم تۭر لگان بدنس ییٚتہِ ہیٚکٮ۪م بدنس نۄقصان واتنٲیِتھ لِذا گژھٮ۪م اتھ پٮ۪ٹھٕ پلوہن آسٕنۍ یہِ چھِ مجبوٗری بس چھم لگان بدنس گژھٮ۪م طاقت آسُن ادٕ ہیٚکہٕ بہٕ سُہ مقصد اصلی مۄکلٲوِتھ سُہ ہیٚکہٕ پوٗرٕ کٔرِتھ بدنس گژھٮ۪م طاقت آسُن طاقتہٕ خٲطرٕ گژھٮ۪م غذا آسُن توے چھُس بہٕ کھٮ۪وان تاکہِ طاقت روزِ بہٕ گژھٕ اگر مقصدس واتنہٕ خٲطرٕ گژھِ مےٚ ہٮ۪مت آسٕنۍ بہٕ گژھٕ زِندٕ روزُن توے چھُس بہٕ آب کھٮ۪وان اور غذا خٲطرٕ تہیا کرنہٕ خٲطرٕ چھُس وۄنۍ کٲم کران یہِ چھِ سٲرٕے مجبوٗری مثلہِ گاڑِ کھسُن لیکن یِمو منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ مقصد نہ چھُ مکان بناوُن مقصد نہ چھُ کھیوٚن چیوٚن مقصد نہ چھُ لباس لاگُن مقصد نہ چھُ کانٛہہ چیٖزا ییٚتہِ دُنیاہس منٛز کران یہِ چھُنہٕ مقصد توجہ سان بوٗزِو یِمو منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ مقصد لیکن مقصدس تامتھ واتنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم سٲری چیٖز ضروٗری لیکن افسوٗس أسۍ پھسیمٕتۍ تِمنٕے منٛز یِم کیٛاہ ٲسۍ وسیٖلہٕ ٲسۍ مثلاً بہٕ کھوٚتُس گاڑِ بہٕ پھسیوس گاڑِ منٛزٕے بہٕ لوگُس گٲڑی سجاونہٕ یور یُن گژھٮ۪م مٔشتٕے ہے یہِ گژھِ مےٚ محفوٗظ روزٕنۍ اتھ لاگہٕ پھش دیُن گاڑِ یوٚتامتھ نٮ۪مازِ شام تہِ مۄکلہِ نٮ۪مازِ راتھ تہِ مۄکلہِ مےٚ اوس نہ یور یُن لیکن بہٕ لاگاو دۄہ کتھ سۭتۍ أتھۍ گاڑِ سۭتۍ مقصدس سۭتۍ آیا مےٚ کوٚرا انصاف یا ظُلم کوٚرُم پننِس نفسس بہٕ کتہِ رُکیوس کٔدٕل کمہِ خٲطرٕ چھِ کٔدٕل چھِ امہِ موٗجوٗب آسان تتھ پٮ۪ٹھ چھِ آسان ڈیرٕ تراوُن تٔتی بِہُن چھُنہ حظ دپان تُہۍ ما یورٕ تراوان کٔدلن پٮ۪ٹھ ڈیرٕ تُہۍ کوٚروٕ کٔدٕل کمہِ خٲطرٕ آسان کٔدٕل چھِ آسان اکہِ طرفہٕ یُن تتھ بلند پٲٹھۍ گوٚژھ وقت سلوات تہِ برو تھٔچمٕتۍ صاحب بیاکھ کُنہِ بڑِ پہمتھ کٔدٕل کمہِ کٔدٕل چھِ آسان فقط یورٕ یی تہٕ اپور یُس کٔدلس پٮ۪ٹھ بیٚہہِ تٔمِس چھِ ونان پاگل یُس کٔدلس پٮ۪ٹھ ترٛایہِ ڈیرٕ سُہ آسہِ کٔدلس پٮ۪ٹھ یا ونس آوار ونس یُس حظ چھُ تتہِ وتہِ پٮ۪ٹھ آسان بیٚہہِ یُس وتہِ پٮ۪ٹھ بیٚہہِ وتہِ پٮ۪ٹھ بیٚہنہٕ وٲلِس چھِ ونان آوارٕ نفر یا آسہِ دٮ۪ماغ تل ڈوٚلمُت توے بیٚہہِ سُہ کٔدلس پٮ۪ٹھ تتھ چھُ ترُن یور یُن تہٕ ترُن اپور کٔدٕل چھِ مےٚ ترُن ضروٗری لیکن کٔدٕل چھُنہٕ مقصد بہٕ ترٛایہِ کانٛہہ ڈیرٕ أتھۍ کٔدلس پٮ۪ٹھ دپسا بہٕ بیٚہمہٕ ییٚتی کٔدلس پٮ۪ٹھ أمِس گژھِ مقصد مٔشتٕے یہِ چھِ نادٲنی أمِس چھِ دیوان ونان یتھ دُنیا یتھ منٛز یِم دُنہِکۍ رنٛگ چھِ پروردِگارا یِم دُنہِکۍ رنٛگ کیٛاہ فرماوان علی ابن ابی طالب علیہ السلام الدنیا قنطرۃ دُنیا چھِ کٔدٕل دُنیا چھِ کٔدٕل یہِ چھِنہٕ گرٕ یہِ چھِنہٕ ڈیرٕ کینٛہہ یہِ چھِ کٔدٕل کٔدلس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ کرُن چھِ اتہِ چھِ ژےٚ فقط یہِ بناوُن یِتھ پٲٹھۍ کٔدٕل چھِ بناوان انسان ؤسیٖلہٕ اپور ترنہٕ خٲطرٕ چھِ بناوان ؤسیٖلہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ بناوُن دُنیا ؤسیٖلہٕ تمہِ پننہِ مقصد چھِ کٔدٕل
بیٚکِس جایہِ فرماوان علی علیہ السلام دپان الدنیا سوقن دنیا چھ بازار بازرس منٛز کیٛاہ کرنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ اژان یم گرس منٛز چیٖز ضروٗرت چھِ أمِس چاے مۄکلیمٕژ گرِ بتہٕ چھُس مۄکلیومُت مثلاً کانٛہہ نوٗنس چھُس مۄکلیومُت یہِ چھِ گژھان پنٕنۍ گرِکہِ ضروٗریات کوٚت پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ گوٚو دُکانس پٮ۪ٹھ تلس یِم سودا دِ امہِ پتہٕ چھُ تُلان یہِ سودا انان چھُ پنُن گرٕ اسہِ فرماوان علی علیہ السلام دپان دُنیا چھُ تیُتھُے بازارا تُہۍ چھِو آمٕتۍ سوٗزمٕتۍ خۄدا صٲبن اتھ بازرس منٛز تۄہہِ چھُو اتہِ کینٛہہ سودا ہیوٚن مولہِ یہِ کوٚت چھُ نیُن تۄہہِ اپورٕ خٲطرٕ یُس تۄہہِ پنُن گرٕ چھُ پنُن گرٕ آباد کرنہٕ خٲطرٕ یُس تۄہہِ سودا چھُ سُہ چھُ تُلُن امے دُنیا باقٕے چھِ ڈیرٕ چھِ تراوُن اتہِ أتی ترٲیزٮ۪ن ڈیرٕ فخر کٔرزٮ۪ن زٕ ہے بہٕ ہسا چھُسے کامیاب بہٕ ہسا گوٚسے کامیاب بس شُکر خۄدایس کُن کامیاب زندگی ٲس کیوں کامیٲبی سے بہٕ حظ چھُسے کامیاب مےٚ بنووُے 3 پوہر مکانہ بس بہٕ حظ گوٚسے کامیاب نہ کامیاب گوٚو نہٕ ہے بہٕ ہسا چھُسے کامیاب کیٛاہ سا گوٚو کامیاب بس الحمدللہ مےٚ حظ ہیٚتۍ زٔمیٖن حظ 100 کنال کامیاب نہ کامیاب تِکیٛازِ نہ چون زٔمیٖن نہ چون مکان یاد تھٲیزیو نہ چٲنۍ کُرسی کٕہٕنۍ چیٖز نہٕ چون تصور کٔرِو تُہۍ یتھ زٔمیٖن ٹُکرس پٮ۪ٹھ بہٕ دپہٕ ہے یہِ ہسا چھُ میون زٔمیٖن بہٕ چھُس نہ آز ونان سیٖنس چھُس دۄگ دِوان دپان چھُس یہِ چھُ میون زٔمیٖن یِہوے زٔمیٖن ٹُکرٕ چھُ سُہ یتھ وُنِس تامتھ لچھِ بوٚد انسان آے کھڑا گٔے تِم سٲری ٲسۍ دپان یہِ چھُ زمین ٹُکرٕ چھِ تٔتی لیکن وہ سب تِم سٲری چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہے مکان اڑٮ۪ن مےٚ چھِ واریاہ جاین وٕچھمُت مکان بنٲیِکھ مگر تور ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ یُتھُے بناوان مکانا پتہٕ آسان کمرس داگ زنگن داگ چھِنہٕ گُجر یِوان بنوو مکان پتہٕ نہٕ آراما تتھ منٛز یہِ مکان ییٚلہِ پتہٕ گژھان چھِ قبرِ منٛز تراوان تٔمِس چھِ مکان تہِ سۭتۍ تراوان چھِس نہ مکان کیٛاہ چھِس کران مکان چھا تور وسان نہ مکان ییٚتی تٔمِس پتہٕ ژھٕنان أمِس امے مکانہٕ منٛزٕ عزتہٕ سان کٔڑِتھ تُہۍ چھِو بوزان مکان منٛز چھِ ژھٕنان عزتہٕ سان کٔڑِتھ بیٚیہِ لولہٕ سان تُلان یِم نکھس کٔرِتھ ہے بہٕ ہسا دِمس نکھ بیٛاکھ ہسا دپان وۄنۍ نکھٕ گژھِ دیُن امیُک مطلب گوٚو نکھٕ چھُنہٕ دیُن کینٛہہ بہٕ چھُسو ونان تۄہہِ دُنہِچ حقیٖقت کیٛاہ حظ چھِ دپان بہٕ تہِ دِمس نکھ ہے مےٚ دِ حظ بہٕ تہِ چھُس شوق بٔنمٕژ کیوں یہِ چھِ شوق کیوں دِ حظ نکھ کوٚت چھُ نیُن یہِ کوٚت چھُ نیُن یہ أمِس پننہِ ملکیت منٛز نٮ۪بر کڑُن پننہِ گرٕ منٛز نٮ۪بر کڑُن دوٗر أکِس قبرِ منٛز زٔمیٖنس تل تراوُن دوٚپُس ساونہٕ خٲطرٕ قبرِ منٛز ساونہٕ خٲطرٕ لولہٕ سان أمِس کیٛاہ تُلان نکھس کیٛاہ تُلان تراوان نہ روزان گرِ سُہ مکان أمۍ سُنٛد نہ پکان مکانس سۭتۍ ہے کٲنٛسہِ کوٚرا وُنِس تامتھ کانٛہہ ہے أمۍ آسہِ محنت کٔرمٕژ أمۍ آسہِ زُو ژوٚٹمُت أمۍ چھُ مکانا بناوُن اکھ کمرٕ تھاوُن مخصوٗص أمۍ سٕنٛدۍ خٲطرٕ تھاوُن أتھۍ کمرس منٛز تھوٚوا کانٛہہ مردٕ کٲنٛسہِ پننِس مکانس منٛز تھوٚو ہرگز تِکیٛازِ یہِ اوسُے نہٕ چون یہِ اوسُکھ سُہ دم دِوان کامیاب گوٚو کتھ گوٚو کامیاب ژےٚ بنووُتھ لُکہٕ ہٕنٛدِ خٲطرٕ گرا توے دپان زندگی گژھِ ہیٚچھِنۍ دُنہِچ حیوانن نِش جانورن نِش اگر دُنیا آسیو کرُن دُنیاہٕچ زندگی گژھِ ہیٚچھِنۍ کمن نِش جانورن نِش توجہ تۄہہِ وٕچھوٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ جانورا بناوان 2 پوہر اول وٕچھوٕ حظ کانٛہہ جانورا وٕچھون بناوان مثلاً 10 فُٹ اول وٕچھون سۄ لۄکُٹ جان ژٔر چھا بناوان بوٚڑ اول تٔمِس کوٗت آسان تُہۍ سٔنِو یِمن ییٖژاہ یِمن نیٖڈ چھِ ییٖژاہ ییٚمِس ضروٗرت جانورس چھِ سُہ چھُ تیُتُے اول أسۍ چھِ گٔمٕتۍ ہنٛگہٕ منٛز پریشان أسۍ ہٮ۪کو أکِس کمرس منٛز روٗزِتھ أسۍ آسان 10 کمرن خٲطرٕ پریشان اگر دُنیا چھِ ژےٚ بساوُن دُنیا ہیٚچھِو جانورن نِش تلس کر کٲم کۄکرس برونٛہہ کنہِ تراو تٔمِس چھِ بٲسس منٛز واتان توٚملہٕ چھٹان مثال چھُس ونان أمِس واتہِ توٚملہٕ چھٹان تراوُس کِلوٗ برونٛہہ کنہِ سُہ کیٛاہ کران سُہ چھٹانگان کھیٚنہِ وتھِ نیرِ باقٕے کتہِ تھاوان سُہ چھا پتہٕ دپان یہِ تُلُن سۭتۍ ٲلِس منٛز بران ییٚتہِ تُلان چھِ حظ نہ کیٛازِ تٔمِس چھِ ییٖژاہ ضروٗرت چھس تتہِ کوٚر تراو تہٕ سُہ خبر کوٗتاہ سُہ کھیٚیہِ نہٕ سۭتۍ ییٚلہِ شُکار کرِ ییٚلہِ شُکار کرِ سُہ رٹہِ جانورس تٔمِس آیہِ یٔڈ پتہٕ اگر تٔمِس روٗس کھسہِ سارے أنٛدۍ أنٛدۍ آسان جمع أتی برونٛہہ کنہِ حملہٕ کرِ نہٕ کٲنٛسہِ سُہ کرِ نہ
ام کھو غذا سیر گو اوتامت آس کم رکن ونیم تم سارے روس کش کرنے سانی گیر تمو مجھ تہ پکس زہی کر نس پہ حملہ کیاز یہ جانورن زندگی ییژہ مے ضرورت سہ میری ضرورت گئی ضرورت پوری ہو گئی اب کس پہ گھو پریشان بیٹی خاطر یہ کمن زندگی ہم حیوان اس حیوان دپان زندہ دنیا مز کت پہ کس زندگی کر یہ تہ ضرورت تیو تھی ژھانڈو ضرورت نیبر ژھانڈزو نا ضرورت نیبر ژھانڈزو لیکن اس کیا گژھان اس پریشان گژھان دپان ہے مے ہسا پریشان کیوں دلیل چھ مکان ہے مکان چھی ژے آدھا جہاز مگر بس یژھان یہ گوژھ بنن 10 پور مکان پریشان مگر پلو لباس اکس لباسس مز ہیکہ انسان سہ ہیکہ زندگی کرت عزیزو وری وادن ہیکہ سہ زندگی دون ژون لباسن پہ کرت لیکن یہ توتہ پریشان کمہ خاطر پریشان دپان مے پلو کم سا پلو ژے لگت پلو یہ پریشان گومت تم زندگی خاطر یس نا ام سن زندگی کی بس دنیا زیٹ نا زیادہ کہین دنیا یہ مقصد کہین یہ گزرگاہ گزرنے کی جگہ اتھ میں بیاکھ اک مقصد اصلی مقصد پور کرن سو مقصد کیا سو مقصد کہ اس نے ون اندر امس اک جوہر کیا جوہر کہ اگر یہ پروردگار عالمس کن تر جوہرس پکناوِ تر مز کن خصلت پید گژھان گۄڈنِچ خصلت یُس تتھ منٛز پٲدٕ گژھِ سُہ چھُ شیٖشہٕ بنان پروردگار عالم چھُ کمالن ہُنٛد آفتاب چمکاوان اتھ شیٖشس پٮ۪ٹھ اتھ منٛز چھُ یوٗتاہ یہِ نزدیٖک نزدیٖک گژھِ تیٖتیاہ کمال چھِ خۄداے سٕنٛدۍ أمِس منٛز ظٲہِر گژھان یہِ چھِ صفت فقط حضرت انسان یہِ چھنہٕ باقین مخلوقاتن انسان چھُ سُہ مخلوق سُہ ٲییٖنہٕ سُہ شیٖشہٕ یتھ ییٖژاہ صلٲحیت یہ خدائے سند کمال پانس مز ساری ظاہر یہ خدائے سند رنگ پانس مز پٲدٕ کٔرِتھ یہ فقط خصلت حضرت بیٚیہِ چھنہٕ کٲنٛسے توے پروردگار عالمس ییٚلہِ پننہِ چہرٕ پٮ۪ٹھ اوس عزو تُلُن نقاب تھوٚد اور تٔمِس اوس ظٲہر کرُن پنٕنۍ کمال پنٕنۍ جمال لذا مخلوقاتن مز وٕچھُن دوٚپُن بہٕ وٕچھِ ہا پنٕنۍ شکل تتھ پنُن کمال وٕچھِ ہا پنُن جمال وٕچھِ ہا بہٕ أکسٕے جایہِ أکِس ٲییٖنس اندر یمن تمام مخلوقاتن مز بوڑ ٲییٖنہٕ کامل ٲییٖنہٕ بنو خدا صٲبن تس ٲییٖنس چھُ ناو حضرت انسان تس چھُ ناو حضرت انسان توے چھُ انسان سۭتۍ متعلق کہ انسان چھُ معراج کران حیوانات چھِ معراج کران پتہٕ صبحٲے ییٚلہِ وتھکھ ییٚلہِ صبحٲے وتھِ بستر منٛز یٔڈ تہِ چھُ پوٚزُے کار کرُن تہِ چھُ پوٚزُے زندگی ہند رنگ یہ وسائل ژھانڈن تہ لازم لیکن یقین کر صبح ون ژے پنس نفسس پان میانہ یس چون مقصد اصلی مقصد انا للہ و انا الیہ ژے واپس گژھن خدایس نش مے ون تمس نزدیک گژھن خاطر کس اقدام کران کس اقدام یہ کر صبح اور ام سات بسترس مز وسک شامس بگن ام سات کر بے حساب دب یہ دہ گزریو ازیک دہ بہ کوتا دراس یمو وسیلو مز آبس کوتا تل میں فائدہ کہ ام آب ست ووتس بہ خدایس نزدیک بتس کوتا تل میں فائدہ ام بت ست ووتس بہ خدایس نزدیک زمینس کوتا تل میں فائدہ ام زمین ست ووتس بہ خدایس نزدیک یعنی کیا آبس چھ فائدہ تلن کت پٲٹھۍ تلک فائدہ مثلا وضو کچ لٹ کرت ام آب ستن یم ست پنن پان پاک کرک تاکہ آک پروردگار عالم سز بارگاہ مز نماز قضا کرت اس نماز پران نیت کیا چھس گۄڈٕ کران نیت چھ نماز کران نماز پر قربتن نماز پر قربت اللہ مطلب کیا ہوس رضا خطر نا قربت گو نزدیک اللہ گو خدایس کن اس نماز پران خدایس نزدیک گژھن اس مقصد کتاب سو کام کیا اس خدایس نزدیک گژھن نماز چھس پران روز چھس دران حج چھس کران سو چھس خدایس نزدیک ژیر ما گو اسہ ٹائم کوتاہ گژھِ اس خدایس نزدیک گیس گر مشتی اس گئی تو وچھ مے پتہ ہاں بڑے وقت صلوات اللهم صل علی محمد اس سب خدایس نزدیک گژھن تسا کریو حساب اس کوتاہ گئی خدایس نزدیک
مقصد چھنا قربتی لے وہ کرا وہ ایک طریق بیانی قربت مہینی کیا گو لیکن خزان سجاد چھنا کنزے سکتے ماحول انشاءاللہ بھی ایک ساتھ آسو آج شبہ ساتھ تھوڑا تھکا آواز ایسو آت قربتی نزدیک اسن چھو من سے کوئی تیگے اس نزدیک اصلی مقصد چھو خدا اس نزدیک اسو میں دونوں بات کیوں چھو مقصد اگر بات کھن خدا اس دور کر تم ساتھ چھو بات کھن آزاد توجہ حرام کیوں کنسر حق ضائع کرن سو چھ توے حرام تکے سو بات کھن چھ میں کران خدا اس توے چھ یڑ برت یوتمت کھون کیا چھن بہتر مکروہ چھ یڑ برت پر کیا سو چھ مسلم مقصد دش کران دور توے چھ اجازت اس پرت کن چیز اس میں وچنس زمان وچ مگر پرت کن چیز اس وچ کی تکے واریاہ چیزن کن وچنس سچ خدا سے انسان دور گژھان تم چھ حرام توے کرن نامانس کن وچن چھ توے حرام پرت کان کت چھن بوزنس اجازت کہ مثلا گیون چھن بوزان اس گنا شکر ترن گنا منگلا یم چھن بوزان یہ چھ حرام حرام چھ کیا چھ حرام تکیازِ یہ کر میں خدا نش دور ہر کھانا کت ون تہ جائز یہ دنیا استعمال کر ژے پرت کھانا کت ون جائز کہین کیا ون کہین یم کت سے خدا سے دور کر اس دنیا سے خدا سے دور کر سہ حرام مثلا غیبت کریں تہمت دن لیک فاش کڑیں یم خدا سے دور کران توے قدم کڑن ژے پرت کھانا ہر قدم کڑنس اجازت گنہس کن اس قدم کڑک سہ رکاوان پروردگار حرام گسب مز پکنا حرام مختلف یم چیز حرام کیا خدا صاحب محدودیت کران تکیاز ژٕ گژھُکھ نہٕ تمہِ مقصد نش دور گژھُن سُہ خدایس نزدیک تمہِ نش گژھُکھ نہٕ سُہ دور گژھُن یہ سورُے کھیل یُس چلان چھُ دُنیہِچ امیُک اکُے مقصد ژٕ گژھ خدایس نزدیک سُہ لال چھ أنٛدرٕ جوہر چھ أنٛدرٕ اگر سُہ جوہر نٮ۪بر نیرِ تتھ پٮ۪ٹھ چمکایہِ خدا آفتاب ییٚلہِ ہیوٚکُن ہیوٚکُن کھسان چھُنہ نزدیک نزدیک گژھان چھِ ییٚلہِ پروردگار عالمس نزدیک گژھِ فنا فی اللہ گژھِ تمہِ ساتہٕ چھُ سُہ شخص بنان ید اللہ سُے شخص چھُ بنان وجہ اللہ سُے شخص چھُ بنان عین اللہ کیا ید اللہ وجہ اللہ عین اللہ مطلب کیا گو یعنی سُہ چھُ تِم پروردگار عالمس تیوٗتاہ نزدیک گژھان وچھن خدایس تم سزو وچھو کن وچان کت کرنے خدایس تم سن کت کران بوزن خدایس تم سدو کنو سچ بوزان تس پت ونان حجت پروردگار عالم صلوات اکبر یہ سورے مقصد ات قرب الہیت یت ونان خلیفہ خدا بن خلیفۃ اللہ اس مقام پر لیکن یہ سورے دون میں یہ جوہر پروردگار لال اس نے باون مسیح کلمہ یہ صلی یہ وہ پروردگار ات مس اندر تتھے پٹ ات پٹ تو اوتر یہ زمین سو دانی بیور دانی وہ مکئی وہ صلی چھ جوہر سلال ترو خدا صلیت میں تے پٹ کرون گڈ ونن ملائکن دومن اے ملائکہ تلگ سو زمین اس پہ تت کھلیو مز ملائکو کھج مز سید بنوک بدن بنوک مز اور یم سات مز بدن آماد گو تم پتہ تلن سہ لال ترون ات مز مز سات ترون ات لال مز مز یت پٹ تھی یت مز کران اس مکئی وون اس کان بیولا وون تت کیا کران گڈ وایان شیران سنبھالان دور یل آماد گو پتہ تلان یہ مکئی تراوان مز پہ ترا مز پہ پتہ کیا کران پھر دان سہ پھر کم خطر دان یہ گھس گھن مز تل یہ گھس گھن مز تل کم موجود تھی مکئی ترا ات کیا کرو اتی گھس روزن تیل کیا گھس گھن یہ گھس نبر نیرن نبر نیرن یم سات نبر نیرن مطلب کیا گو تھی کم نز تراوان ات مکئی یور تروس مکائی ترک مثلا تو کیا امید اور نیرِ مثال کے طور پر مکائی ترو تھی ات من سو کم موجود اخ مکائی پھول وو تھی تم کیا امید آسان تھی ہے کیا سا امید ترس تو یہ پرچن جواب دن مکائی مز یور تراوان ات زار پار کران تھی پتہ زمیندار ات کران زار پار کس مکائی زی ست
زبانی حال سے اب زبانی کال بیاکھ گو زبانی حال زبانی حال سے آسان یہ پرٛٮ۪تھ دۄہ زار پار کران مکائی ییٚلہِ ووٚن نا ترٛٲوٕن اتھ میٚژِ منٛز ووان چھُس اکھ کتھ ونان یو مکٲے ژٕ چھکھ میٛٲنۍ ژےٚ چھےٚ کُش منٛز کٔڑمٕژ پننہِ اور ژےٚ چھُے یُن بیٚیہِ واپس مےٚ أتی روزن نٮ۪بر نیرِ یہِ چھُنہٕ زبٲنۍ حال سۭتۍ ونان کالہٕ سۭتۍ نہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ اُمید چھِ نا سارنٕے آسان یہِ مکٲے گژھِ اورٕ اصٕل پٲٹھۍ نیرٕنۍ نٮ۪بر نیرِ واپس پتہٕ ییٚلہِ دپان چھُس نٮ۪بر نیرِ دپان چھُس سٲتھی زیٚیہِ سۭتۍ نہٕ کِہیٖنۍ حالہٕ سۭتۍ دپان ییٚلہِ نیرکھ یُتھ یورٕ گٔیکھ تیُتھُے یی زِ لورٕ چھِنا ونان أسۍ یُتھ یورٕ گٔیکھ تِژھٕے یی زن یورٕ گوٚکھ اکھ پھوٚل اورٕ کیٛاہ یی زِ ہٮ۪تھ اورٕ یی زِ کُل ہٮ۪تھ تتھ کُلِس گژھن مکاے وجہِ 2-4 آسنہِ چھِنہٕ اُمید آسان یِہوے توے چھس کھاد دِوان کھاد کیٛاہ چھس ونان وۄنۍ چھِ دپان مکٲے أتۍ أنٛدرٕ دپان چھِ ہے اگر یژھان چھُکھ سُہ أنٛدرِم صلٲحیت نیرِ مےٚ نٮ۪بر کُل چھُ ضوٚرتھ 4 وجہِ چھے ضوٚرتھ تیٚلہِ چھکھ مےٚ ولہٕ کھاد یہِ چھِ ونان ہُہ بیول أمِس زبٲنۍ حالہٕ سۭتۍ یہِ چھِ گژھان کینٛہہ چھُنہٕ پرواے بہٕ دِمے کھاد تہٕ چھکان چھُس پٮ۪ٹھ کھاد مگر اورٕ نیرِ زِ اصٕل پٲٹھۍ اورٕ نیرِ زِ وتہِ سُہ زورِ یہ چھِ آسان پراران کہ اور نیرِ میٚژِ منٛز گژھِ نٮ۪بر نیرُن پتہٕ چھِ وارٕ وارٕ یہِ میٚژِ منٛز نٮ۪بر نیران یہِ چھِ زٔمیٖنُک سیٖنہٕ چاک کٔرِتھ امیُک کُل کھسان کوٚت آسمانس کُن چھُنہ کُل کھسان پتہٕ چھِ امے پھلہِ منٛز نیران یِم وچہِ 2-4 یِم وچہِ 2-4 کتہِ آسان یِم آسان پھلسٕے منٛز نتہٕ ما درٛاے اورٕ یہِ اوس أکِس پھلِس ٲس صلٲحیت امے پھلہِ منٛز درٛاے یِم 4 وچہِ اتھ چھِ أسۍ ونان استعداد صلٲحیت ٲس اتھ منٛز لیکن سۄ صلٲحیت نٮ۪بر کڑنہٕ خٲطرٕ پیٚیہِ أمِس زٔمیٖندارس کینٛہہ کامہِ کرنہِ أمِس پیٚیہِ میٚژِ منٛز ترٛاوُن أمِس پیٚو سُہ زٔمیٖن شیرُن أمِس پیٚو اتھ تِم چیٖز دِنۍ یِم اتھ ضروٗرت چھِ ادٕ درٛاو امہِ منٛز سۄ بیالہِ منٛز صلٲحیت نٮ۪بر کُل درٛاو نٮ۪بر تمہِ منٛز درٛاے مکاے وچہِ کینٛہہ نٮ۪بر اکہِ پھلہِ منٛز درٛاو مثلاً 100 پھوٚل اکہِ پھلہِ منٛز درٛاو 1000 پھوٚل مثال چھُس ونان سٲری چھا بوزان یہِ چھِ اتھ صلٲحیت بالکل یِتھٕے پٲٹھۍ پروردگارِ عالم یۄس یہِ صلٲحیت انسانس اندر ٲس بسم اللہ یتھ منٛز خۄدایس چھُ وجہ اللہ بننٕچ صلٲحیت چھِ سۄ تتھ صلٲحیتس کیٛاہ کوٚر خۄدا صٲبن گۄڈٕ بنووُن زٔمیٖن ڈوٗر میٚژٕے تُجن میٚژِ سۭتی بنووُن زٔمیٖن ڈوٗر پتہٕ ووٚوُن یہِ بیول کتھ أتھۍ میٚژِ منٛز دوٚپُن اِنی جاعلٌ فِی الارض فِی الارضس چھِ گژھان کٲشِر پٲٹھۍ ترجم مےٚ تُل بہٕ ہسا چھُس تراوان یہِ بیول زٔمیٖنس منٛز اِنی جاعلٌ فِی الارض بہٕ چھُس قرار دِوان زٔمیٖنس منٛز کیٛاہ چھَن زٔمیٖنس منٛز تراوان خلیٖفے پروردگار خلیٖفے خدا اِنی جاعلٌ فِی الارض خلیٖفہٕ بس چھُنہٕ زٔمیٖنس منٛز خلیٖفہٕ تراوان لیکن یہِ خلافت کتہِ ٲس خلافت چھنہٕ وُنہِ نٮ۪بر درٛامٕژ سۄ چھِ اتھ بیٲلِس سۄ چھِ وُنہِ نیرنٕے پتہٕ کیٛاہ دوٚپنس أتی ووٚنس نیران ووانی دوٚپنس اِنا للہ و اِنا اِلیہ راجعون اے بیالیا ژٕ چھُکھ میون ژےٚ چھی دُبارٕ یُن بیٚیہِ مے نِش واپس سۄے زٔمیٖندار سٕنٛز کتھ وننس یِتھ پٲٹھۍ یہِ یورٕ گوٚکھ تیُتھُے یی زن اورٕ واپس کِہیٖنۍ یورٕ گوٚکھ ژٕ مثلاً معموٗلی اکھ بیول بٔنِتھ اورٕ یی زِ خلیٖفے پروردگارے عالم بٔنِتھ توے چھِ أسۍ ونان ییٚلہِ کانٛہہ نفر مران أسۍ کیٛاہ پران اِنا للہ یہ کیٛازِ ٲسۍ پران امیُک مطلب کیٛاہ گوٚو اِنا للہ و اِنا الیہ راجعون یعنی امیُک مطلب گوٚو اتھ بیٲلِس ووت زٔمیٖنہٕ منٛز نیرنُک ٹایم یِتھ پٲٹھۍ تتھ بیٲلِس اوس سُہ درٛاو نا زٔمیٖن منٛز نٮ۪بر ییٚلہِ سُہ بیول درٛایو زٔمیٖن منٛز نٮ۪بر تتھ ٲس صلٲحیت سٲرٕے سۭتۍ پروردگارِ عالم تہِ چھِ یژھان ییٚلہِ ژٕ امہِ زٔمیٖن منٛز نٮ۪بر نیرکھ تمہِ ساتہٕ گژھکھ ژٕ تٔمۍ سُنٛد خلیٖفہٕ آسُن بنیومُت ییٚمہِ ساتہٕ امہِ زٔمیٖن منٛز نٮ۪بر نیرکھ تمہِ ساتہٕ گژھِ سۄ صلٲحیت آسٕنۍ نٮ۪بر درٛامٕژ یۄس صلٲحیت چٲنِس اتھ وجوٗدس منٛز ٲس سۄ صلٲحیت کیٛاہ ٲس مےٚ دوٚپ سۄ صلٲحیت چھِ تیٖژاہ عظیٖم فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ سو صلٲحیت چھِ اتھ منٛز ییٖژاہ عظیٖم کہ یہِ ہیٚکہِ ملکو کھۄتہٕ افضل بٔنِتھ تیوٗتاہ
بنی عظیم یہ انسان کہ انسان روز پکان ملک تہ روز ست ست پکان اور خدایس نزدیک یل گسن آس ملائک جبرائیل رک اکس جائے دپس اے انسان یہ پور ہیکن بہ ہرگز پکت کہین اگر بہ یہ پور پک مے سا دز سوری وجود یعنی صلاحیت چم یہ پور پکنچ لیکن انسان سہ اخ عظیم مخلوق اس امس دپان اے جبرائیل روز یتی بروز برکون پکان اور انسان پکان فکان قاب قوسین او ادنا سو گسان خدایس یوتا نزدیک کہ دون کمانن ہند فاصلہ روزان پروردگار عالمست امس انسانس درمیان بلکہ خدا دپان بل قاب قوسین او ادنا بلکہ ام کھت نزدیک یعنی تیوتہ گو حضرت انسان یعنی اس انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوتا گو نزدیک کہ تم نزدیکی ہز تعریف ہیکو اس بیان کرت صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد اس انسان سن کمال یہ ہے کہ وہ کت جائے کوتا تھزر شیئنس اس تھزر صلاحیت ساری اس انسان سن یہ زمین سن واقع اس بیول واو زمین پہ تراوس میگڈم تارپولس ات بیلس کرس یہ کھسے ہو زمین مز نیرے نبر یہ تو تھجنر وہ تات ایسے کچھ مز یہ سو کچھ شو تو ونا سو اب کیا ہم شوان تھا ہم بو کہتے اس تات زتور بس بیول وہ تے تھجنر مز یور اس تات ہم بو تے لا بو زتور س کچھ واسطے اس سور س یہ تھال کھسے اصل پٹ ہاں کھسے کیا اس کھسے ات دشمن ست کت دشمن یہ دشمن ات رکاوان یہ دان سو صلاحیت اس ات بیلس سو نیر نبر اتھے پہ اگر اس پہ ترو میگڈم کرو بند زمین تل بیول سہ نیر نبر سہ دودرِ وار 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 دودرِ تور نیرِ کہین تر بیلس تہ بنی میژ اس ات تل آسہِ وۄنۍ اگر مے بیول نبر کڑُن مے کیاہ کرو مے گۄڈٕ کرٕنۍ اتھ یُس رُکاوٹ چھِ أسۍ سۄ چھم دوٗر کرٕنۍ تَوَے چھُو تُہۍ گۄڈٕ تھٔجنٲر شیران چھِنہٕ حظ ہے تھٔجنٲر شیرتھ نا مطلب کیاہ چھِ آسان یِم تتھ رُکاوٹ چھِ دُشمن تِم کٔرِتھ گۄڈٕ دوٗر ییٚلہِ تِم دوٗر کرکھ پتہٕ چھِ أسۍ بیول تتھ منٛز وَوان سٲری چھِ بوزان اگر نہٕ یِم شیرمٕژ آسہِ اصل پٲٹھۍ ڈوٗر سُہ دی نہٕ فٲیدٕ اگر پٮ۪ٹھٕ اتھ کنہِ آسن تِم تھوٚد وۄتھن نہٕ بیول نیرِ نہٕ نٮ۪بر کِہیٖنۍ یِہوٚے چھِ حضرت انسان اس سارے اندر جوہر اس لال اندر اس ہیکو اہل بیت علیہ السلام نزدیک گژھِتھ اس ہیکو تھجن تھجن کمالن پہ وٲتِتھ سو صلٲحیت چھِ اسہِ منٛز لیکن اگر ات وجوٗدس سٲنِس ات ڈوٗرِس سٲنِس پٮ۪ٹھٕ کنہِ آسن بیچھمژ اگر ات ڈوٗرِس سٲنِس کانٛہہ چھُ اسہِ پٮ۪ٹھٕ بیوٗٹھمُت تم سات نیرِ سُہ انسٲنیت بیول نبر کہین یہ زی انسان یُتھ زاو تیُتھُے آسہِ تمہِ ساتہٕ پتہٕ کیاہ جوٲنی منٛز تیُتھُے آسہِ بُجرس منٛز مرِ آسہِ تیُتھُے سُہ آسہِ نہٕ بیول نبر درٛامُت اور تم سُہ انسان چھُ مران اڑ ژوٚٹٕے کیاہ مران چھِ اڑ ژوٚٹ چھُ پتہٕ کتھ ونان اڑ ژوٚٹ چھِنہٕ ونان تٔمِس یُس لۄکٹُے مرِ اڑ ژوٚٹ چھِ ونان تس شاید آسہِ تٔمۍ 100 ؤری وٲنٛس کٔڑمٕژ 100 ؤری آسہِ لیکن موٚمُت آسہِ اڑ ژوٚٹ مطلب کیا گو اڑ ژوٚٹ مرُن مطلب کیا گو ییٚلہِ أسۍ مثلاً تھل لٲج اَسہِ اتھ کٔژ آسان لِمِٹ لوننس تامتھ کٔژ رٮ۪تھ آسان 4 رٮ۪تھ مثلاً 4 رٮ۪تھ اَسہِ لٲج تھل أتھۍ منٛز اوٚڑ زٔمیٖن اوس تتھ بنیو نہٕ آبٕے تتھ بنیو نہٕ آبٕے سُہ کھوٚت تھوڑا سا تہٕ أتھۍ منٛز مۄکلیو آبٕے یہ تہِ روزِ 4 رٮ۪تن أتی سُہ گاسہٕ تہِ روزِ سُہ تھل تہِ روزِ اوٚتی یُس یتھ آب اوس یہِ تہِ چھُ 4 رٮ۪تن برابر لیکن فرق کیاہ گژھِ ترا موبایل تھاو چندس منٛز آلس اتھ توٗر زٔمیٖن روٗد یتھ کیاہ فرق ون کیاہ گژھِ یِمن ہُہ تہِ کٔڑ 4 رٮ۪تھ سۄ تہِ روٗد 4 رٮ۪تن أتھۍ زٔمیٖن ڈورس منٛز یہِ تہِ روٗد 4 رٮ۪تن یتھ آب میوٗل سُہ تہِ 4 رٮ۪تھ یتھ نہٕ آب میوٗل سُہ تہِ 4 رٮ۪تھ لیکن فرق کیاہ یتھ آسان دانہِ ہُہ آسان گاسے یوت یتھ دانہِ ہُہ گاسے یوت بس یتھ دپو أمۍ ہسا کٔڑۍ 4 رٮ۪تھ
ڈورس مز مگر اڑ ژوٚٹ سون اڑ ژوٚٹ کہ تر مہ درٛاو دانہِ کِہیٖنۍ اِتھے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ اِنسان دُنیاہس منٛز 60 ؤری وٲنٛس کڑِ 7 ؤری وٲنٛس کڑِ لیکن تٔمۍ آسہِ نہٕ سُہ قُربِ الہی حٲصِل کوٚرمُت کِہیٖنۍ سُہ اِنسان اڑ ژوٚٹ أمۍ کٔر زندگی پنٕنۍ سٲرٕے خرٕچ کھٮ۪نس چٮ۪نس کامہِ منٛز کھیوٚن چوٚن کٲم شۄنٛگٕنۍ کھیوٚن چوٚن کٲم یِتھ پٲٹھۍ آز جوانن چھِ اکثرن یہِ بحران یِوان اور یہِ نٮ۪مازِ نِش دوٗر گژھٕنۍ نٮ۪مازِ نہٕ اہمیت دِنۍ قرآنن اہمیت دِنۍ خۄدایس نہٕ اہمیت دِنۍ سُہ دیٖنس نہٕ اہمیت دِنۍ امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ امہِ سۭتۍ بنہِ سُہ بنچر یُس دیٖنس اہمیت دِی نہٕ نٮ۪مازِ اہمیت دِی نہٕ خۄدایی کارن اہمیت دِی نہٕ امیُک مطلب گوٚو اتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس چھُنہٕ آب پٮ۪وان کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ سُہ اتھ زٔمیٖن ڈور آبہٕ روٚستُے اڑ ژوٚٹ گژھان چھِ تِتھے پٲٹھۍ چھُ سُہ سرزمیٖن تہِ اڑ ژٔٹ گژھان یُس یادِ خۄدا نِش دوٗر یُس مسجدن نِش دوٗر گژھِ محفلن نِش دوٗر گژھِ الہی یادٕ نِش دوٗر گژھِ نٮ۪مازِ نِش دوٗر گژھِ وٲجِباتن نِش دوٗر گژھِ یُس تِمن نِش دوٗر گژھان چھُ تٔمۍ سٕنٛز زٔمیٖن چھِ بنجر زٔمیٖن بنان اگر سُہ پتہٕ 7 ؤری تہِ وٲنٛس کڑِ مگر مرِ اڑ ژوٚٹ لیکن اتھ برعکس اگر کٲنٛسہِ 100 ؤری آسہِ زندگی کٔڑمٕژ لیکن اتھ منٛز آسہِ تٔمۍ خۄدا حٲصِل کوٚرمُت اگر سُہ 100 وُہُر تہِ مرِ سُہ چھُنہٕ اڑ ژوٚٹ مران سُہ چھُنہٕ اڑ ژوٚٹ کربل کِس مٲدانس منٛز تِم شہیٖد ٲسۍ لۄکٕٹۍ جوان ٲسۍ لۄکٕٹۍ نوجوان ٲسۍ لۄکٕٹۍ بچہِ ٲسۍ تِم چھِنہٕ اڑ ژٔٹۍ نوزُ باللہ کیازِ تِکیازِ تِم گٔے تتھ سُہ موٚکُر مقصد حٲصِل تِمن یُس قُربِ الہی اوس حٲصِل کرُن خۄدا اوس لبُن تِمو لوٚب مثلاً 1 گٲنٛٹس منٛز 1 دۄہس منٛز وٲتۍ تِم تتھ کمالس ییٚلہِ کمالس وٲتۍ تِم نوزُ باللہ چھِنہٕ مران تمہِ ساتہٕ اڑ ژوٚٹ سُہ چھُ کامل اڑ ژوٚٹ چھُ سُہ انسان یُس واریاہ وٲنٛس تہِ کڑِ لیکن خۄدایس نزدیٖک آسہِ توجہ ضوٚرتھ لذا توے زندگی منٛز اگر وۄنۍ آسہِ نہٕ اتھ مال زٔمیٖنس آسہِ مال أتی کانٛہہ چھِ اسہِ أتی یتھ زٔمیٖنس یُس انسان سُنٛد دل چھُ انسان سُنٛد روح چھُ اتھ اگر صفٲیی آسہِ نہٕ گنٛدگی آسٮ۪س اتہِ تہِ وۄپدِ نہٕ سُہ بیول کِہیٖنۍ توے چھُ خۄدا صٲب ونان قد افلح من زکاها اے افلح نجات کمہِ لوٚگ فلاح چھِ عربی پٲٹھۍ ونان زٔمیٖندارس فلاح فلاح گوٚو زٔمیٖن وایِل افلح یعنی فلاح بہترین زمیندار چھُ سُہ بہترین انسان چھُ سُہ کامیاب گوٚو سُہ انسان یتھ دُنیاہس اندر کُس ہسا من زکاها ییٚمِس تٔج اتھ دلس صفٲیی ییٚمہِ اتھ گۄڈٕ ژوٚٹ گوٚو ییٚمہِ اتھ یہِ گنٛدگی دوٗر کٔر کش کوٚڑُن نٮ۪بر کنہِ کڑٮ۪ن نٮ۪بر کترِ کجن نٮ۪بر تاکہِ یُس انسٲنی بیول چھُ سُہ وۄپدِ اصل پٲٹھۍ اور بیٚیہِ کیٛاہ اتھ زکاہس منٛز یِوان تزکیہ کرنس منٛز اگر اتھ بانس کُنہِ جایہِ سُراخ گوٚمُت چھُ گۄناہو سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ اپُز ونان چھِ نوزُ باللہ غیبت کران چھِ تہمت دِوان چھِ لیکھٕ فاش نوزُ باللہ کڑان چھِ نامحرمس کُن وٕچھان چھِ حرام لُقمہٕ کھٮ۪وان چھِ ییٚلہِ یِم چیٖز یِوان چھِ یِم چھِ اتھ بانس عزیٖزو زخمی کران اتھ چھِ سُراخ اگر اسہِ ٹنکی آسہِ بوٚڑ بارٕ سُراخا بۄن کَنہِ بوٚڑ وُل آسٮ۪س پٮ۪ٹھٕ روزوس آب تراوان سۄ یی حظ برنہٕ زار سۄ یی نہٕ برنہٕ زٲری مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن گۄڈٕ مےٚ چھُ گۄڈٕ تتھ سُہ بٔنِم سُراخ بنٛد کرُن پتہٕ اگر کمٕے تہِ تتھ آب گژھِ سُہ روزِ تٔتھۍ منٛز موجوٗد یِم اسہِ عزیٖزو أسۍ چھِ نیک عملہٕ واریاہ کران أسۍ چھِ زندگی منٛز واریاہ نیک عملہٕ کران لیکن کیٛاہ دٔلیٖل اسہِ چھُنہٕ اثر تمیُک واریاہ ظٲہِر گژھان کِہیٖنۍ وجہ چھُ یِہوے اسہِ چھُ آسان یورٕ کوٚرمُت اتھ بانس سُراخ اسہِ چھُ آسان گوٚمُت یتھ ونان چھِ کرنجِلۍ آب کرنجِلۍ آب چھُ حظ بوٗزمُت کرنجِلۍ آب سُہ گژھان دٔریاوس منٛز تتھ کرنجلِس اندر یا پوٚت ؤنۍہوٗس تُہۍ تتھ منٛز کیٛاہ آب بران یوٚتامتھ سُہ واتان اوس ڈیرس پٮ۪ٹھ توٚتامتھ اوس سُہ آب سورُے سُہ چھُ آسان تِکیٛازِ اتھ منٛز چھُ سُہ آب اگر یتھ منٛز چھُنہ وارٕ وارٕ خۄدا کرِ انشاء اللہ برکت یُس تۄہہِ فصل لونو اگر کُشہِ منٛز آسکھ گگر ہتھا آسہِ تتھ منٛز گگر ساسا آسہِ کُشہِ منٛز تِم کڑکھ نہٕ بہٕ نٮ۪بر کِہیٖنۍ اور یورٕ تراوس دانہِ منٛز پٮ۪ٹھٕ تھاوس قُلف کٔرِتھ ییٚلہِ پتہٕ ریٚتۍ 2 رٮ۪تۍ انسان ییٚلہٕ ترٛایہِ تتہِ کیٛاہ آسہِ دٔلیٖل گٔمٕژ تتہِ آسیا جمع کِنہٕ سُہ آسہِ نہ مۄکلیومُت وۄنۍ کیٛاہ اگر بہٕ یژھان چھُس نہ یہِ مےٚ فصل تھوٚو گرس منٛز یہِ گژھِ روزُن اتتھ باقٕے یہِ گژھِ بچُن مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن گۄڈٕ
میں شوق اگر اتنی پالن چھنا میں مجھ تم ساتھ اگر دس دائن کھاؤنا دپان أڑس بدان اگر سے تی تھاون کی نیبر چھ کڑی نیبر سن کڑی تم چھ نیبر کڑی اگر بہ تم نیبر کڑک بہ یوتا بر یور بروس برا اتہ سے جمع گژھان اتہ گژھِ جمع کین توے دپان عزیزو مولانا رومی دپان گۄڈٕ کر دلس صفٲیی اتہ ژھنُکھ یم سٲری گگر نیبر کم گگر چھ اتھ دلس مز حسد یہ چھ بوڑ خطرناک خبر حسد اس انسانس اخ سن حسد چھ آسان یہ حسد چھ خطرناک گگر یہ تندرس تندرس مز کوتاہ زیُن تراوان یہ کاندر کوئنٹل وات اور چھ کھسان واپس تو چھ سو کوئنٹل گژھان سُہ یتھ پٮ۪ٹھ تٔمۍ بنومُت چھُ آسان تندر سُہ چھُ آسان یورٕ تتھ تراوان تور چھُ سُر پھولا نیبر کڑان کوئنٹل واد زیُن چھُ تتھ منٛز گژھان لیکن تندر نہٕ یِوان برنہٕ سُہ کیاہ دٔلیٖل وجہ کیاہ سُہ کیازِ یِوان برنہٕ تتھے کھار واد کوئنٹل واد زیُن گوٚو منٛز تِکیازِ أنٛدرٕ چھِ دزان نار یہِ چھُ یورٕ گژھان نار چھِ ٲس واراوان سُہ چھُ اتھ نِوان ختم کرت یوتاہ زیُن پٮ۪ٹھ گژھِ تیوٗتاہ چھِ أسۍ سُہ غٲب کران فرماوان عزیزو معصومیٖن الحسد یأکل الاعمال کما تأکل النار الحطب دپان حسد یتھ دلس منٛز آسہِ سُہ چھُ عملن تِتھٕے پٲٹھۍ کھٮ۪وان یِتھ پٲٹھۍ نار چھُ زِنِس لذا روزِ اور کیا یہ چھُ نماز پران روزٕ دران نماز چھِ وسان دلس منٛز أنٛدرٕ کیاہ دزان چھِ أنٛدرٕ چھِ نار ییٚلہِ نار اوس تتھ چھِ گژھان خٲکی پھوٗکی گردِ آسمٲنی اور ڈیرس نہٕ گژھان کِہیٖنۍ تتہِ آسان سُرٕ ڈیران دِل یِوان برنَے گنٛدے گژھان دِل ٹھیٖک چھُنہٕ گژھان لذا چھِ یِم گگر گۄڈٕ دوٗر حسد کِہیٖنۍ اکھ أکۍ سُنٛد کِہیٖنۍ تکبر بہٕ چھُسے پُستومُت ژٕ چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ یوت چھُس بوٚڑ باقٕے چھُس میٛٲنی یٲژ کتھ گژھِ چلٕنۍ باقٕے گژھِ کینٛہہ یہ کیا دلیل چھِ یِم چھِ أنٛدرٕ یِم بٮ۪مارِ چھِ گۄڈٕ دوٗر کرنہِ اگر یِم دوٗر گژھن اتھ دِن أسۍ عبادت فٲیدٕ اتھ دِن أسۍ نٮ۪مازٕ فٲیدٕ اگر نہٕ یِم چیٖز کرو أسۍ عزیٖزو یہِ چھُ نۄقصان تہِ وۄنۍ اگر کُنہِ بانس منٛز آسہِ بانس بالٹیٖن لۄکُٹ بالٹیٖن آسہِ تتھ آسہِ بۄنہٕ کنہِ نجاست پیوٗنتاہ لٲرِتھ نجاست آسٮ۪س لٲرِتھ خۄشک آسہِ سُہ تہٕ تتھ چھُ نۄقصان واتہِ تمہِ سۭتۍ کینٛہہ سُہ لارِ کٲنٛسہِ بالٹیٖنس چھِ خۄشک نجاست أنٛدرٕ تیُتھ نۄقصان چھُس نہٕ ییٚلہِ کانٛہہ اتھٕ لاگہِ نجس گژھِ نہٕ توتہِ کِہیٖنۍ ییٚلہِ سُہ اوٚدُر گژھِ ادٕ گژھِ خۄشک ما چھِ کِہیٖنۍ اوٚٹ کوٗتاہ چھُ تتھ منٛز أتی چھُ نۄقصان تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ انو آب چھا پاک چھُنہ آب چھُ آبِ پاک آبِ زُلال تُلو پاک آب تُلو یہِ تراوو أتھۍ ییٖتِس بٔڑِس بالٹیٖنس منٛز کیاہ سا گژھِ آب اوس نا ٹھیٖک آب اوس پاک وۄنۍ کیازِ گوٚو یہِ نجس اوتامتھ ہیٚکہِ نہٕ سُہ نجس کٔرِتھ کُنے چیٖزس لیکن ییٚلہِ اتھ بالٹیٖن اتھ بوٚر اسہِ آبہٕ سۭتۍ یُتھُے بالٹیٖنس بوٚر آبہٕ سۭتۍ وۄنۍ ہیٚکہِ سٲرسٕے نجس وۄنۍ چھِ زیادٕ خطرناک اوتامتھ اوس نہٕ نجاست خطرناک یُس خۄشک اوس لیکن آب ترٲوِتھ گوٚو سُہ زیادٕ خطرناک بڑیو سُہ زیادٕ خطرناک کیازِ تِکیازِ بانہٕ اوس ناپاک سٲری چھِس بوزان دل اگر ناپاک دلس منٛز اگر نجاست آسہِ نجاست ووٚن مےٚ کم چھِ نجاست یِمے عذاب کیٖنہٕ تہمت یِم چھِ ژٲری یِم گنٛدگی یِم چھِ آسان اگر یِم ناپاک آسہِ امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ یُتھ ژٕ یورٕ تراوکھ نہ سُہ چھُ أنٛدرٕ گژھان نجس یُس اصل چیٖز تہِ چھِ أمِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ خطرناک مثلاً اگر علم حٲصِل کرِ علم چھُنہ نوٗر العلم نوٗر علم چھُ نوٗر لیکن اگر بانہٕ نجس آسہِ اگر بانہٕ نجس آسہِ او بیٹا بیٚہہ سا پتھر بیٚہہ پتھر بیٚہہ سا پتھر شاباش تِتیا او بیٹو ؤتھِو تُہۍ تھوٚد تُہۍ چھِو اتھ ؤلِو یپٲرۍ ؤلِو یپٲرۍ بیٚہہ ییٚتٮ۪تھ یپٲرۍ یپٲرۍ اگر بہٕ کتھ تۄہہِ تُلٲیزیو بیٚیہِ کتھ بہٕ پرژھو سوال سٲری مسلہٕ ہٮ۪مو بوزنٲیِتھ یاد تھٲیزیو توجہ ٲسۍزیو کتھس حظ وٲتۍ أسۍ مامہٕ کُن کوٚت حظ وٲتۍ أسۍ کیاہ اوسُس ونان بہٕ اگر علم اتھ بانس منٛز گژھِ کتھ بانس منٛز
Yus najis as. Najis yani andrasas hasad, andrasas kin, andrasas akik sund azarun, andrasas akik yiraun, yemis kit pot dibu pot khur itravan. Patar. Raat asas guzran subah kit pot dibu yemis pot khur. Ikit pot pavan patar. Yemis kit pot dibu da. Saasi pur dos ratas kait fikri mas yemis ko tran noksan. Huwa da yemis kit pot vad now. Noksan. Ach fikri mas guzre sari zindagi. Emis kya gasan che? Tavacı ezo. Emis çı andrı dilas maz ye najasat pöder gasan. Agar atmaz ilim divas. Ilim os nur. Lekin yutu ilim at najis banas maz vet. Misli ağabut katmaz najis banas maz. Ye ilim tiş gasan najis. Yeli najis çı gasan. Pata çoğu yo ilim kya banançı. Yus ilim nur os suy ilim çı bana. Al ilim o icabul akbar. Yuş bord par deyman çimiz açım kya. Detacımız elim noksan vardı. Otomatos elim koydu divan. Lekin agar bana najis olsun. ये इल्म च खतरनाक कलम सिन खतर तवे परवरदिगार आलम ये पन्निस नबीस मुतलिक वनान दबा युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब पैगंबर च गोड पाक करा पत छ तालीम गोड छ दिलस छलान पत छ क्या तालीम दिवान तालीम गस नजस दिलस मज आसन किन इथे पढ़ नमाज पढ़ना नमाज रोज असल नमाज रोज पढ़ा लेकिन अगर दिलस वस najasat var çok patay kuç var. İşte o buçuz namaz guzar bak o buçuz jantas baki sari canmaz. İşemiz kahmız tabdil gazan iş oçukemiz anan işemiz takabburana işemiz riyaz konnevan ibadat jos insanas najadi lekin emkari ibadat kat halasmaz emsos dil najas lezashtavay khudası bana kad afla manzaka कामयाब गोसो ये गोड कर अंदर सफाई ये सफाई करी अत पर गए ज़कात छवाना नुमो नशर नुमा अतने सुकुल इंसानियत तो नेबर ये साथ इंसानियत तो कुल नेरी नेबर तवज्जो सान बोझो इंसान युस आसे पज पज सो इंसान छ हर इंसान पे रहीम आसान ये इंसान कामिल गसे तमिस मन छ जलवा हाये परवरदिगार आलम ज़ाहिर गसान कुछ जलवा है मैं वनतो काफिरस छना खुदा त्रावान जमीनस पे रूद छुसस त्रावान के ना कि दबान शिश काफिर इनस त्रावन रूद के अगर तिनस गुनाह कार छस गुनाह करान सो छ रुकावा पत जमीनस दबा है इनस मस दिफासर Manançar, kafirçine kasa zemine zayn, ki demiş bazı orkan çiz kasa. Demiş agar dani vayu, dani kul agar kul çuğut kul ayse, saçı kafirçi anlasmaz. Demiş çuğutlar basan çizsez, koda kes demiz diyor. Demi inkar kur kodasımız. Ne mi söz bu? Yoşi sıfatı koda. Dünya asmaçı koda rahi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani demiş bana dastarkan yaratma. Demişim dıştayım şarap kısmı. Yutuyum kadar tutuyum payız patar. Na, emiset kerkan ziyadti tutuyum payız patar. İçin kodayasın sıfat. Kodayasın sıfatçı suç alim, suç burda, suç kerim, suçun zulüm kıran kısmet. Yen insan kul verin yarat insaniyeti. Emiset çektiğim sıfat zahir. Emiset agar kan ziyadti tikkari İşin kısmı zulüm kıran. İşin intikam hevan. Em kurun, em uçma ek ısıt bu karası için yapar. Çına mana, na işin mana, sıçka karançı, yemis mazı insaniyeti kamal ayse bu tumat azizo, emis mazı Khudaysın sıfat zahir gasan, kif par gasan zahir, suç pannis katil lastı dod çavna. Ali Aleyhisselam'sız, dod gilas olmaz, takkı da bu. Kırım zahis, ahis sozun ibni, malcamaz. İki insani kasıba. İnsani kamal, yasman insaniyet aç, suçun intikam asmaz asakin, suç Khudaysın jalva asan, rahim banit kainat asmaz, debançı, ya yutnayı bambar raymun, yutnayı thar raymun, pannen gubran vana İmam Ali Aleyhisselam. Pannen nespu dod divan, pannis katilas, es gasnas pannis boyis per raham kari, ne gasas, es gasnas pannis boyis zulum kari, pannis hamsari teknolojisi ne arayız? Aşkıs insaniyet kamal koyuyor. İnsani sıfatçıyı ki İmam-ı Seccad Aleyhisselam pannis boy sund katil Karbala asmazı sos. Su İmam Seccad Aleyhisselam sund ek do gar mehman binir.
سات گھر ساس پتہ اونس ام سوری غذا اونس برونٛہہ سوری أمِس گٔے راے ظٲہِر پہچونس نہٕ أمۍ کِہیٖنۍ دوٚپُس یا اِمام تۄہہِ چھُکھ حظ پہچانان دوٚپُس آ بہٕ چھُس تتھ پہچانان فلٲنۍ چھُ فلٲنۍ کٲم کٔرٕتھ کربلاہس منٛز دوٚپُس تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ کھیٛاناوان چاناوان دوٚپُس یہِ چھِ اہلِ بیتن ہٕنٛز صفت یہِ چھِ اِنسٲنی صفت ژٕ آکھ مہمان بٔنِتھ ییٚتہِ کرو أسۍ مہمان یہِ چھِ اِنسٲنی صفت ییٚلہِ اِنسان کمالس پٮ۪ٹھ واتہِ تِکیٛازِ زکا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پاک گژھِ اَتہِ چھِ نیران تِم اِنسٲنی جلوٕ نٮ۪بر سنو أسۍ پننِس نفسس سنو أسۍ پننِس پانس سنو أسۍ پننِس محلس سنو أسۍ پننِس گامس أسۍ وٕچھو أسۍ کۭتیاہ نزدیٖک چھِ گٔمٕتۍ آیا سون یہِ بٲطِن چھا پٔزۍ پٲٹھۍ پاک گوٚمُت آیا پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ أسۍ پروردِگارِ عالمس کُنُے دوران آیا پٔزۍ پٲٹھۍ چھا أسۍ تتھ نِداہس تتھ آلوس لبیک کران یُس آلو پروردِگارِ عالمن دیُت اسہِ انبیاء ذریعہ اور خصوٗصن اہلِ بیتِ أسۍ ما چھِ عام اسہِ چھِ رازا أسۍ چھِنہٕ درٛزِر أسۍ اسہِ چھِ راز اور سۄ راز چھُ محکم راز سۄ چھِ سۄے ریسمانے پروردِگارِ عالم یتھ متعلق پروردِگارِ عالم فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہِ چھُ ریسم اکھ رازا چھُ آسمان پٮ۪ٹھ کھوٚتمُت اتھ رزِ کٔرِو تھپھ یہِ چھُ مضبوٗط راز اتھ رزِ کٔرِو مضبوٗطی سان تھپھ امہِ سۭتۍ گژھِ نجات تہٕ ہلاک گژھِو نہٕ ہرگز سۄ رز کۄس چھِ سۄ رز چھِ سۄے یُس پروردِگارِ عالمن ہُنٛد ولایتٕچ رز یُس ریسمانے پروردِگارِ عالم چھِ یہِ چھُ سۄے رز ییٚمیُک پتہٕ اعلان کوٚر پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکُم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی تِکیٛازِ رزِ چھِ آسان زٕ وارٕ چھِنہٕ حظ آسان زٕ چھِ آسان تتھ وارٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ رز بناوان چھُو تتھ بلند پٔرِو صلواتہ ٹایم گوٚو واریاہ زیادٕ تِکیٛازِ تُہۍ ہیوٚو نہٕ ژیٖرۍ تہِ اَصلی چھِ اَسہِ گژھان اوٚڑ گنٹہٕ چھِ گژھان کتھ منٛز لُکھ جمع کرنس منٛز اوٚتامتھ کوٚر اَسہِ شروع مجلس وقت اوس یہِ اکھ دۄہ اوس پتہٕ وارٕ وارٕ یوٚتامتھ اوٚڑ گنٹہٕ واتنو تیٖتِس کالس گٔے خۄدایس حوالہٕ تُہۍ اورٕ یِوان خۄدا تھٲینو صحیح سلامت اِنشاء اللہ پتہٕ چھِ اَسہِ خطیبس گژھان واہن تہِ حساب کۄس یُس تٔمۍ لُکھ جمع کرنس منٛز چھِ آسان لٔجمٕژ بہرحال بہٕ کرٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اختتام کہِ اتھ رزِ چھِ آسان کٔژ زٕ وار ییٚلہِ رز بناوان چھِ تتھ چھِنہ زٕ طرف آسان زٕ اگر نہٕ تِم زٕ آسان سۄ چھنہٕ رز آز پتہٕ مےٚ تۄہہِ زٔمیٖندٲری سادٕ پٲٹھۍ مےٚ بہٕ اوسُس زیادٕ ہیوٚر کھوٚتُس نہٕ بہٕ بالکل سادٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ روٗزِتھ کوٚر مےٚ آز واز ییٚلہِ اتھ وٕچھان چھِ أسۍ رز تتھ چھِ آسان زٕ طرف اگر أکسٕے رزِ دِمو وار سُہ ما چھِ بنان اگر أسۍ کینٛہہ دِمو یِتھ پٲٹھۍ ما گژھِ اتھ کیٛاہ چھِ کرُن اتھ چھِ زٕ بناوان یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ چھِ بنان یہِ مضبوٗط رز چھِنہ بنان اتھ زٕ طرف گژھن آسٕنۍ اتھ بنہِ مضبوٗط رز چھِ پروردِگارِ عالمہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ اوسمُت تتھ رزِ چھِ زٕ طرف اکھ رز چھُس اکھ طرف چھُس قرآنِ کریم بیاکھ طرف چھُس اہلِ بیتِ اطہار صلوات اکھ پٔرِو اور یِہے رز چھِ اسہِ یۄس رز آسہِ نہ کٔرمٕژ یپٲرۍ رز لنہِ تپٲری پکہِ سُہ بیٚہہِ نہٕ اورٕ یور بس یپٲرۍ سٲنۍ اہلِ بیت گژھن پکٕنۍ أسۍ تہِ گژھو تپٲری أسۍ گژھو دٔچھِنۍ کھوٚر گژھن سٲنۍ گام گژھن سٲنۍ محلہٕ گژھن ہر فضیلتس منٛز برونٛہہ آسٕنۍ تِکیٛازِ سون دعوے یوت چھُنہٕ کینٛہہ بلکہِ حقیٖقت تہِ چھِ یِمن أسۍ اِمام مانان چھِ یہِ چھُ فخر شیرن شیرن چھِ فخر یِمن أسۍ اِمام مانان چھِ تِمن ٲس نہٕ ہر أکِس پننِس زمانس منٛز کٕہٕنۍ مثال تِمن ہیوٗ اوس نہٕ امام جعفر صادق صٲبن کٕہٕنۍ اوس نہٕ امام باقر علیہ السلام صٲب کٕہٕنۍ اوس نہٕ تٔمِس ہر میدانس منٛز تقوا پرہیزگٲری علم یُس تہِ میدان تُہۍ وٕچھِو یُس تہِ صفت وٕچھِو تتھ منٛز چھِ اہلِ بیت سۭتۍ برونٛہہ واریاہ برونٛہہ کیٛاہ بلکہِ کمالس منٛز یِمن یِتھۍ امام آسن تِم کِتھ گژھن آسٕنۍ مےٚ ؤنۍتو یِمن سُہ امام آسہِ یُس امام فرماوان دپان اگر مےٚ زٔمیٖن و آسمان سورُے دِن تمام کاینات تھاونم اتھس منٛز پتہٕ دپنم ریٚنہِ ٲسہٕ منٛز سُہ لۄکُٹ دانہٕ اتھ منٛز أمِس تہِ ٲس منٛز یہِ کٔڑِتھ ریٚیہِ حظ ریٚنہِ یُس تٔمِس معموٗلی تیوٗتاہ ٲسس منٛز آسان چھِ علی علیہ السلام فرماوان دپان اگر مےٚ سورُے کاینات دپان یہِ گٔے ژےٚ مگر أمِس ریٚنہِ یہِ اکھ دانہٕ ہرگز کرنہٕ
یس یُتھ عٲدِل اِمام آسہِ تِہنٛزِس بستی منٛز تِہنٛدٮ۪ن گرن منٛز تِہنٛدٮ۪ن وجوٗدن منٛز گژھِ ظُلم آسُن نہ ہرگز یِمن پادشاہ باے تِژھ عظیٖم آسہِ سۄ خاتوٗن آسہِ پادشاہ باے یۄس أمِس برونٛہہ کنہِ پردٕ کران چھِ یۄس نابیٖناہس برونٛہہ کنہِ پننِس بابس جواب ونان بابہٕ میانہِ یہِ چھُ اوٚن بہٕ چھَس گاشدار اور نابیٖناہس برونٛہہ کنہِ ژادر لاگہِ آیا تمہِ قومچہِ زنہِ گژھن بے حجاب آسنہِ ہرگز یتھ قومس علی اکبر علیہ السلام ہُنٛد جوان آسہِ یُس حقُک معیار ژھٲنڈِتھ حقٕچ وتھ رٹان یُس پننِس بابس دپان بابہٕ میانہِ اگر أسۍ حقس پٮ۪ٹھ چھِ تیٚلہِ کیٛاہ کٲم موت یی اَسہِ کُن یا أسی گژھو موتس کُن تمہِ قومٕکۍ جوان گژھن خدا نخواستہٕ ناحق آسٕنۍ نہ ہرگز لہذا سون قوم گژھِ ہر کمالس منٛز انشاءاللہ برونٛہہ آسُن تِکیٛازِ أسۍ چھِ علمس توے چھِ فرماوان امام صادق علیہ السلام دپان سانٮ۪ن شین ہٕنٛز پہچان چھُ کہ یتھ علاقس منٛز گژھو تتہِ ژھٲنڈو با تقوا تریٖن انسان کم چھِ یم با تقوا تریٖن انسان آسن تِم آسن سٲنۍ شین تِمن چھُ خصوٗصیت اتقى الناس امانت دار شہرس منٛز گژھو علاقس منٛز گژھو پتہٕ آسیو امانت تتہِ کٔرِو معلوٗم دٔپِو ییٚتہِ کُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ امانت دار امام صادق علیہ السلام فرماوان تتہِ ژھٲنڈوُن یتھ شہرس منٛز کُس چھُ بوٚڑ امانت دار یُس امانتس خیانت کرِ نہٕ کہیٖنۍ یس کُن تِم اوٚنگُج تُلن سُہ چھُ سون شیٖن سُہ چھُ سون شیٖن علمہٕ کِس میدانس اندر آگٲہی اندر أسۍ گژھو سٲری سارنٕے برونٛہہ آسٕنۍ تِکیٛازِ أسۍ چھِ ان باب العلم ان مدینۃ العلم علی بابها باب العلم یہنٛد امام آسہِ امام جعفر صادق ییٚمِس نامت دُنیوی علوٗمن ہُنٛد یُس ٲخرس پٮ۪ٹھ واتان چھِ امام جعفر صادق علیہ السلام سۭتۍ نامت یِمن یُتھ امام آسہِ تِم گژھن علمس منٛز تہِ ہر میدانس منٛز گژھن برونٛہہ علمس منٛز تہِ گژھن برونٛہہ آسٕنۍ لہذا گژھن نہٕ اَسہِ کٲمی آسٕنۍ انشاءاللہ کوٗشش ہر زمانس منٛز کوٗشش کرٕنۍ زیٖنت بنو اہل بیت علیہم السلامن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اور ہر زمانس منٛز سر بلند یِتھ پٲٹھۍ روٗدمٕتۍ چھِ وُنیُس تامتھ اور انشاءاللہ ییٚمہِ پتہٕ تہِ روزو اور ہر گلی گلی گژھِ اَسہِ حالت آسٕنۍ امِچ تھٲیِو فکر مےٚ دوٚپ نہ سورُے کھٮ۪ن چیوٚن امہِ چیٖز چھنہٕ فکر تھاوٕنۍ پنٕنۍ بچہِ تربیت کرٕنۍ بچہِ پرناوٕنۍ بچن گرِ یِمن لۄکٹٮ۪ن بچن دیٖن ونُن شامس بٲگٮ۪ن دیٖن ونُن جماعت کٔرِو قٲیِم عٲلِم أنۍوُن عٲلِم وننٲیوُن بوزنٲیوُکھ بچہِ اور اہل بیتن ہٕنٛز سیرت ؤنِو یِمن تاکہ سون قوم یُس اصلی سون مقام چھُ یُس اصلی سون عزیزو یتھ ونو أسۍ سُہ مرتبہٕ چھُ سُہ مرتبہٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ عظیٖم اور تتھ مرتبس تامتھ چھِ انشاءاللہ واتنٕچ اَسہِ کوٗشش کرٕنۍ پروردگار اَسہِ دِتھ اصل پٲٹھۍ سیرت اہل بیت علیہم السلام پرنٕچ تہٕ سمجھنٕچ اور تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنُک دِتھ اَسہِ توفیٖق آز چھِ شہادت امام حسن العسکری علیہ السلام اور یہ امامتُک سلسل یُس امامتُک سلسل چھِ مےٚ دوٚپ یہِ چھِ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ کریٖم تریٖن اور عظیٖم تریٖن سلسل امام حسن العسکری علیہ السلام یُس 18 ؤری وٲنٛس ٲس 18 ؤری چھِ جوان 18 ؤرین منٛز اوس سُہ کمال علمُک تقوُک پرہیزگٲری ہُنٛد یتھ زمانس منٛز ٲس نہٕ أمِس ہِش کانٛہہ مثال جوان ترین امام سون اور امام حسن عسکری علیہ السلام ہر میدانس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِم برونٛہہ پکان چھِ اور یُس تِمن کمال ٲسۍ اور امِچ محبوٗبیت تمام لُکن منٛز چھِ آسان لہذا وقتہٕ کٮ۪ن حٲکِمن ٲسۍ نہٕ یِم امام برداشت گژھان ییٚتہِ ہر ییٚمہِ ساتہٕ حٲکِم آسہِ سُہ چھُ آسان لُکھ تہِ گٔژھۍ سٲری میٲنِس اتھس منٛز آسٕنۍ لیکن لُکن ہٕنٛدۍ دِل چھِ تٔتھۍ جایہِ آسان ییٚتٮ۪تھ کمال آسہِ اور تِم کمال ٲسۍ پتہٕ اہل بیت اطہار علیہ السلام لہذا یِتھ پٲٹھۍ باقین امامن زہر چھِ یِوان دِنہٕ کمی چھِ کہِ امام حسن عسکری علیہ السلام تہِ آو زہر دِنہٕ
Hüseyin Aleyhisselam. Dünya dostuç, yelkayın dünya mazini. Demiş Bosoliman, demiş Kafar Muhammad. Orduç niran, jogdur jog, şoluk niran. O demiş Kasari divan, temsinin yetimen çe Kasari divan. Temsinin yetimen çe çavan çavan. İnku lakri baca asan agar ders olasan. Demiş sari iman doğru var iman. Lekin oliyubat ortas mazlumuz. İşten doğru ben doğru kafam dağıtıcı sekiyor doğru. Ben doğru dağıtıcı sekiyor doğru. Olim yetim nasıl? Kimin yetim anlas taselli edilmesi zor. Taselli edilmesi zor. Lekin taselli barlık ya ağır kimin yetim nasıl karın. Kimin ağır kimin nar bin. Azadar Veliu İmam Müslim Mazlum Hüseyin Aleyhisselam İmam Askeri Aleyhisselam Dedas dedim katı o da emsili cadas dikez her imamın bu sayılı şuhada İmam Hüseyin Aleyhisselam Rabi tapan bu usus uçağı Milası nazar, milası kılmıkız darvazası kırı nazar Aynı uçum akı mastura akı dur karan kılmıkız darvazası kırı akı dur karan ikiz hazırası kırı İşi oruyor feran Meyveylin varsalıyoruz Mekur mahlum yukuz hatun Gahi duran atı hazırası kırı Gahi içi kılmıkız darvazası kırı Me amanı işi Zeynep-i Kubra Selamullahi aleyha Karşı Cenab-ı Zeynep selamullahi aleyha Aziz-i akdur karan ak tazırız bir gâgur Ananı kımı kızlar vazız kırı Yeni Cenab-ı Zeynep'e nazarı trav katılık hasmına Ay koçunu boy İmam Hüseyin Azin Ahmet bar zemin Azin Ahmet bar zemin Yasıkan atasımın sukan La yasıydı şuhada İmam Hüseyin Yasınez azadar olsunez La yasıydı şuhada İmam Hüseyin Yasıkani atasımın sukani la yana Sukani la yasıydı şuhada İmam Hüseyin Yeli evi beni uşuyor Kusazı bu oyemsidi lola Sadramız Cenab-ı Zeynep Sazı Medine kırdramız emsidi lola Hadi uçurluk kani la yana Cenab-ı Zahra'sı çıkıyorsa kani la yana Yumurtalı var la yana Nezi la yana Badanı bağırı yuva karına Deva Cenab-ı Zeynep şu doğrana Tadras bir kısa Ağla ududuna Aleyse fikum muslima Ya tohimaz çınaka musulmana Ya tohimaz çınaka musulmana Kısı buzusunu Cenab-ı Zeynep'e kubrasa Emri Ömer'i sağda skunu pira Dubra say sağda Ya meynesi boyu saçımar Ya mazlum imama saçımar Suçu günah bu şana Deva Ömer'i sağdana Pür tarı emin Cenab-ı Zeynep'e skuna Cevabı tutunne Cenab-ı Zeynep selamullahi aleyhası Lekin Cenab-ı Zeynep azizu Saçı bedabı gasan Bekarar gasana Dağın gavuş Cenab-ı Zeynep'ana Ey bu şumur bakan badeli adat skuna Şumur uçur bakana İmam Hüseyin'e skuna Yeni şumur uçur bakan Cenab-ı Zeynep'ana Daha burudunu Zeynep'e kubrasa Deva yetkin duhare ötü badına skuna Şumur dışı doğrana Şumur dışı doğrana Cenab-ı Zeynep dışı doğrana Şumur ahı Demi vadın o Resulü kuda Demi recil o Resulü kuda Deva savar gavsi nasibiyete Savar gavsi nasibiyete Tat be adebi karına Tat badına sığın azadaru Yatı candaki camı sananı öse Yatı candaki camı sananı öse Deva savar gav Cenab-ı Hüseyin Aleyhisselam'ın dubrası Ey şumrut reisini travu yalı Yelisini yalı travu Dubras baş bölçe vasiyatı kırmızı banıncadan Resulü Hudayana Suçuk katila Deva gazabına gav şumur azadaru İmam Hüseyin firunu butkini İmam Hüseyin firunu butkini Cenab-ı Zeynep şuşana Cenab-ı Zeynep şuşana Akri cumlu şu sarız kara azadaru Deva beyin Cenab-ı Zeynep şuşana Cenab-ı Zeynep şuşana Ey müşamuranı kahkuru
رجنون رسول خدا رجنون علی مرتضی دبا آقا ضرب چلایا آلو چگزاوا حسینا جناب زینب کسات دیوانا سجد چن آلو دیوانا کور آلو دیوانا شمر چاکا ضرب لایا شمران کون سر جدا جناب زینب تت آلو يلي كوني موزان شوسا آلو جدنوا محمدا وعليا ہر طرف شالو دیوانا شاید موتی ہوئی آلو جند زادنا جند بنے مادم سرا دبا جناب زینب شاہ کی طرف آلو دیوان بے کی طرف آئی بھائشتن باقا حسین حسین کران حسن مجدبا عليه الصلاة والسلام قسم الإمام حسين لباس كاشس ولا صلاة الناس بوترو يدو كاملو على جناب الزهران وچ جناب زینب ودان بوئس پنس لول گوبرس وچنی لیل کرا دپان گئی جناب الزهرا تحت بدنس نش کیا چس ودان پوترو چان امار سرگ درائے سی موج لجو وقت کنی پچانن حسینس چوی موری
şomunan sarıcı. Mandi. Ah muacılaşıyor. Çuy mor yenge. Ah muacılaşıyor. Çuy mor yenge. Ah muacılaşıyor. Fatıma-i Zahra. Resulü Koda'nın gelme Muhammed Mehmet Hüseyin'in meçhuluna parılan başlayıp buyurdu. Abi Cenab-ı Resulü Koda. Gerçiz de bana. Ah muacılaşıyor.